Hanga mare ko ni ke tau kolosi ai pehe ni ki he e tau polokalama ko ia pa moe e palemia. Ki mua ki tau hoko atu ko kore heni ki a e trutoi moana. Ke ne kata ki o whai mai mua tau lotu. Palo. Tau lotu. E o toa ko mau tamai tai ngata whional, ngai whongai whong. Whiong maa maa ni. O ki mau tolu ni ko mau lono kumai ki e whitoni. Ko ia ko ha press conference na e whotu utu. Mau palani ke whahoko ia i haua koe ni. Mau tomu a whaftai, mo wha malo ki a whiona ko ngai tahu. Ofa e a whiona ki mau tolu kotoa. Lao ke mau au sia mai ai e mau minute koe ni. Mai ko mau whamalo ko ia ko ke tataki lelei ho mau whanuani. E ikpare mia kai pehefogi ke kabineti e nea mau whaftai ko ia ko ngai tāpua ke mo uini. Ulawa ke lava tāpu kina ke kotoa e kakai o whanua. Ulawa ke mau ausia mai e mo minute ko ini. Mau hanga mo tangi ke a whanua ko ia ko hoko atu po kalama ko ini. Ke foi o lau maria no foi e te ki mau tō. Ono kotoa pe. Ko ia ko ngahi mea kotoa pe lava ke mau whire aki ai. Ma ngahi tūtuni ko manaki ke whahoko. Ke mātunga pe mea e whalalaka. Ke mo e mau hao pe me ngahi maki wha au hokoni mo tofanga ai. Mau kore ke a whiona ke whaki ke teki mau tolu. Lau maria lelei ke lau ke mau whipo tānoa ke tāpu kina e pare mea. Ke pehe whoki ki he kabineti. Ko me mipai kabineti ko ia ko ngahi tataki nau whai. Tāpu kina whoki ki mau tolu. Ko ia ko ngahi ngā au e lau ke mau whai ke tokoni. Ke ono whakalaka ngahi ngā au e kutoa pe mau whai e whanuani. Ke pehe whoki e hao whake mo ui ai ngai whamiri pe mo i kakai e whanua koini mau iai. Mau kore whataha ngai tāpua king, whataha ma ngai tāpua ki. Whina ngāra e whina ke tāpua ki aki mau tau whatau taha. E wafa suka ai si. Amen. Amen. Malo. Pamalo ni ki e trutoi moana. Kamata e tau press conference ko ni he ahoni. Ke lotu le rei ko ia. Tu pebua ke u tapu ke toa mawhika u ma tui o tonga king tu ono. Kuina raspau. Whare ha moe ofu. Pea kore pe ke hufanga ngahi whakatapa gato pe whaau whaki. Kai kamata mua e tau press conference ko ni he ahoni. Whakatatau pe koe ke he whamatara nai o atu he tau press conference ko ni whamui mui. Koe ahoni e te tau tuko tau taimilai ki he ngai whotutu tokoni ai pure anga i he taim whainga taa koe ni. E kauheni ai tokoni ke ngahi businessi. Wai tokoni ki he informal sector. Wai remo e ngahi facility ke lava whaia e ngahi no. O ke ai pa moi tokoni ki he tawhaki whakatex. Wai whie mao whakatex. Pa he tawhaki whasosiale rewa o ai tokoni ki he uhila. Wai tokoni ka ki nau tolu o gulaweang of wa pe koe vulnerable groups. Pa ai tokoni ki he ngahi wahenga whiri. Ko ngā pe whoki ke tokonia. Ai ngai office ko ni ke nau whaka watu ai tokoni. Pe koe watu haki tokoni. Ka ki nau tolu koe ni. Fuwhie mao tokoni. E ngahi wahenga whiri. Pa koe whakao si pe koe tokoni ki he ako. Kai ki mo ai e whai atua ki Taranoa wawe pe ki he tuunga koe ni o kuai COVID o kusiloi pe motuani na whai homo press conference ane afi. Pena si whai ai whemi aglahi pa ko tui pena e ai whemi mahinoa ki ai. Ki he tuunga koe o COVID i tongani he tainimi. Kai tupe ki tui whamanato a tupe ngai whika koe ni. Pa koe kore at pe kau whai ngongo. Nei tuku atu ai press conference ane afi. Ke whai ai homo whemea aki pia moe putungai mo ui. Kai ke hange kou lau. Tupe ke tau raktano ape ki he COVID tahiwa ki update a tupe. Kai ke e tukula he tau taimi he ahoni. Ki he whainga maari ke tānoa ki he whetongoni aki. Mahu inga witoia ke mo whakahoko atu ai whamatala koe ni. Ki homo kau client pe ko nau tolu o ku mo toka ngai, mo ave o ngongo ki ai.
ia fonga o kumahino whakatatau ki he tau pōta noa koe whahe ahoni. E ahoni o ku nei ai niu keisi ai e wangi au fituhiwa. Pako active keisi e tau ruafe wangi au whahiwa. Pako recover tau ruafe te au ono noa. Pakatoa e tesi kua si lava, o tui pena boskawa neafi, ko e tesi e fitumano tupu. Fitumano tupu. Pisi ala e tahamano tau ruafe tupu, reds e ni mamano fituafe. Ko e tau tousi ke hiwa walu pe, hiwa noa e tousi ua, o e pūsta ak whahiwa. Te toi tupe awa nai ke mi sa moui, o pa waha ne ki tanak wawe mai pe, ka hange ko lawa ne nai, ko press conference ko ni, ko tau sio, ki he toko nia ko e whaingata ia, i he tawhake businessi, tawhake o informal sector, ka umai tawhake sosiale, ko hui ngā pe, ko whaingata nai hoko e ahataha ma, mo hui ngā pe, ko COVID tahiwa, mo e tau u lockdown ni, mo e ngā he whangata au whai, ko hui ngā pe, ko toko nia, ai tau hala whonoa ko na he tau whainga ke mitigate, pe ko whakasisi, ai parparema e ala hoko, ma tau ka i ngā, i he outbreak i koni o i COVID tahiwa. Ai te uratano at pe ke he tokoni ki he tawhaaki koni e ako. Na Italia he kabineti he ahoni ke totongi he pureanga ko konga pe tokoni ki he mātua pe mo whakai ai ke oa i aha taimi koi atai koi ako ke foki mai e whanau ke tokoni lewa pureanga te mau kawa lewa pe totongi ai ako o temi uluaki. Me he form fitu o aluki lalo e kawa lewa pe totongi he pureanga ai school fees ko ia pe ko totongi ako ko ia. O whafufu ai ni ki he taha miliona ai taha ki he taha po niua miliona te ke mau mai foke enrollment ni he talu e tau fotu e ako mo e tau tāpuni ai ako. Ai au teike mau popo mai registration ka goanga pe whafufu ai pureanga mahalo ke taha po niua miliona. Ai school fees ko ni ke totongi he pureanga ko tokoni ke he mātua i he taim whaingata ko ni. Ka kaya taime whainga maari ke atai ke foku mai whanau ki he ako. Pa oa hoko ai tai totongi ako kwa uhinga ia ka ngawe au ngā ai ki taime si e ala ata atoi ki nau foku mai ke loki ako. Ono ke chapu mo tau sio ko hai me ala whai. He koe nuku alueni ke alu ke mahina i tolu ai tāpuni koe ai ako. Ai ko tokoni uraki ia, ko tokoni ko no totongi he pureanga. Ai totongi ako koe ni. He katoa he ako me he form fitu ki lalo. Koe tokoni lewa hono wa mahino i awida pureanga he alat koe ke mahina tolu e tau nofo koe ni i api o ako me i api. Ai mahu inga koe ni ai whaunga le itaha ke ako ia ke tau whanau. Ai aku kau heni e sio koe taimi le koe uhinga koe ni ngāke le tio. Mahino api ke pureanga koe le tio ai whaunga whaingo fuataha mo maama ataha. Ke lawa o whakahoko atoa ke ako ki he tau whanau ako i api. Taim tatau pe mau mahino i ai whakatangata o ngawe ake le tio. Koe ke lawa si o whanau ke whai ako, koe ke lawa whai ako o whai hatalanoa mo i whanau. Pakai ke lawa whanau awe hanau whehui ki he kau whai ako. Lahe apito ngai whatangata he ni. Pako mea pango pe tau o silo i le rei pe o kutoe palpare mange. Ai lahe ngahi TV i he ngahi api o sisi iange. Kau maa foki ai interneti pia moha kompiuta i ngahi api. Ke lava he whanau o ngawe aki. Ke lava o whaiha po talanoa mo i kau whai ako. Lava o maua feedback i pua discussion mo i kau whai ako. O lava i ke nau download e nau assignment mo upload e nau assignment mo assessment ke. Ai au ku whatonga e he pureanga ko o sene mahina ua. Paneongo ai ngawe le rei kone kau whai ako, hono whai ai le soni he le tio. Mahina wito pe, ai whainga taa koe ni. Ke tauhanga fusi hake ke hale volo, o mei ofi, i he face to face. Pe koe au koe ai whanau ki he loki ako. Koe ai au whai si o le vai ni, na Italia he kabineti he ahon. Ke whaiha si o ke tokonia ai whanau ako, kamata pe me he o le volo ko na sivi he tau ni. Aia koe form fitu mo form wono. Hange pe koe anau lawe ke ki mua,
au kuai whakatata lere hange ko fisi. Nai nau tāpune nau ako he lau mahina. Pana nau lere ai he tau ko si o tau sivi mai ki Februari o tau ni. O toki mao e nau o la ki maas. Ai e tau fotu lewa e nau ako nau toki e peleri me. Koe kamata e nau tau whakako. Koe whenga le vaini nā lava ki tau ki whakasisi. E palparema koe e ala more ai. Ai tau whakaako o e tau whanau ako. Tau te fito ki he whanau ako te nau CV. Ai koe form fitu moi form 1. Ai koe whaunga lewa nei whai tā noa ki ai. Pea nei whai ai whelotoi ki ai. Moi potunga e ako. Pea whawhiwhi au tāli he kabineti. Koe tau hanga whawhainga maalie i. Ke mau haki kompiuta. Ka ki laptopu. Ai whanau ako. Form fitu moi form 1. Ai he tu e taini mi. Hangepo ko lau ko palpare mai taini mi. O te ke ako ai whanau ia ke whakapapau i ai resisita pe koe ha ai tokolahi o ngahi api ako. Pea wai whakaukau koe aho tolu taha whoke o maasi kau whai au ngongo koe aho ia o kulaua he potungau e ako ai whanau ako i he uako high school a tonga ni. Pea whakatatau me ai hono ave koe ai pangai fitungi au ki he fo i ulu. Ai tokoni koni o wha ave maupe he tau ki he ngahi ako. Ka ko hinga ko tau tāpuni ko ne ako o te ke a whainga maari ai ke hu api ako ke nau whakapapau e nau tokolahi mua whainga maari ke potungau e ako ke mawatoa whakapapau ke mahino ko hae whika te mauhanga totongi ko o tokoni aki ki he ngahi ako ko ni ai siasi. Hoi ai o ku whaloloa lewa ke mahina e taha ke ngataanga o e peleri ai foi process ko ni ke whahasio ke whakapapau ai tokolahi ko o whanau koni he haisulu, ke whakatatau mea ai tokoni koni ai pureanga. Aia i he tū he taini mi, koe whawhawhuan me he tau kua osi, koe tau kua osi koe form 1 o form 2, nei toko tahawhe walungi au tu. Aia mate maungawa ke whawhawhua au tau behepe toko waafe ai form 1 o form 2. O koe lewa koe tokoni lewa koni o whotutu he pureanga, ke wahei e pangataha po ni 5 miliona, ke tokonia, hono tau pehepe, hono whakatau he whanau form 1 form 2, hanau laptopu, ki o hinga pe ke tokoni ke nau whakahoko koe ai ako. Ai peheni lewa ai whakaukau mo ngau e koe ni. E apau tau o kulawa lewa he pureanga o tokonia atua ke wau ke paanga ni mangiau ke he whakatau laptopu kotoa pe o authorize pe utali he pureanga. Mahino ni he kai te ke alu pe koe pa ke hau tamai o ko laptop koe ko whakatau. E ia standard laptop e tali pe approve he potunga e ako mo potunga e paanga ke ngau e aki ke whai ai whakatau koe ni. Pa koe tokoni ai pureanga e au at most ke paanga ni mangiau. Ai reo apau tau pehe paanga taha afi ai laptopu. E lawa lewa e pureanga subsidize o totongi ai paanga ni mangiau. Pa e lawa lewa e mau lewa tau pehe pe e mātua pe ka hono family. Pe ka no maheni ke nau hanga lewa o show my evidence ke nau totongi ai palanisi koni o laptopu. E ulahi pe ai ngai whaunga ke heni. Koe mea pe kong mahino e lawa he pureanga o subsidize pe tokoni o au ke paanga ni mangiau. Ki ha laptopu ai whanau ako form 1 o form 2. Ai koe whakatatau lewa koni ki he tokolahi koni tau pehe ai toko o waafe pe waafe tupsi koni ai whanau form 1 o form 2. O alawai he pureanga ai paanga taha po ni 5 miliona ki ala whai ake tokoni koni hono subsidize. Ke kumbia he whanau hanau laptopu e nau kumkone laptopu te nau lawai o ngawa ke mūtolo o smahino pe ke whanau ako high school. O nau lawai o download te nau assignment ni ave nau feedback e lawa set up ai hanau chat. Peko discussion mo kau whai ako. Hilo na lawai o tuli hake ke tau au ke hatuunga. O whawhie maari ai alu ai silapa mo alu ai ako. Neongo ai whakatatapu i koni pa neongo ai tapu ni koni ai ako. Koe ngahi whai kiki e toko atuia me potunga ako pa mo potunga paanga i he kai ngata pe weekend ka koe wike ka hau ai whaunga koe ia ke whai ake ngau e koe ni. Ai ka koe uhinga pe ia ke lawa tonia kai ngata pe he lawa he whanau o mau ai lere i koe ni. Koe ngau e ake laptopu ke nau lawa o whengau e aki
mo na ka fai ako kai lava le vai o si ko ni na wa ko high school ke na hoko atu ke university pe ko feitu ngawe aki a laptop ko ni lava be laptop ke na to ko ni ke fa auto ka spreadsheet mo database presentation ni mo wala mia pe o tu ko mia ma winga he ni ka fa ngo ko tau o ko ito ki me ai mi sa pa nga ke tau to ko ni ke private sector a to ko ni ke informal sector ko ni to tai ko ngo e mo wala mia pe ka ko initiative ko po to ko ni ko to ko ni a po tau invest ya e tau fa nau ai apa ku mahu ingai ke tau sio ki ai mahu ingai ke tau fengau aki mo matua ka ma family mo kina to fe to ko ni mai ke fa nau ke tau partnership ke tau fengau fa ta ke lavai o to ni e fa nau he time fengau ta ko ni ke ma wa ha fa ki device pen ni fa laptop ke to ko ni ke na wa ko to ko ni pe ki harafono ko ni ho nau ka ha o glava le pe ni ke fa ha le pa mo ka u fa fo fa le le ke na wala to ko ni mai ke konga ko ma tua pe ke ha na contribution e ala to ko ni mai ka ko me ma winga he ni o ta recognize ko ta ilo ai pore ko ni ai lo ko ni no fo ai fa nau me he a ko ta fitu ke fa nau la he ange fo mono fo fitu mo challenge mo pore ko no nga ke le tio e tau lava toko ni na tolu o invest ya na tolu na lava ma o haki laptop pe ko me te heni fenga a greva mo TCC mo TCL ke fra ai ke mama pe ta to tong no access nga website pe heni ko nga pe ke fra CC ai we si a ko ni na wa ko mo na te ko na ka ha u ai o hange ko lau ki he ako e to tong e form 1 ni e ka va he pure anga ko to ko ni ke ma tua mo ya ko fa nau pe mo tau sio ko ni ke subsidize o partnership e pure anga mo matua mo family ano age haki device ke to ko ni ke fa nau e te ko ni o sive fo mono mo fom fitu to ki ka vat pe ai ta fa kon ki ha ko ka te tu ko ni ke mista pa anga ke me a tu fe ka wa ki mo nga to ko ni ke he mo hat mista pe fe to kon mai ki ai ka tau to ho ko tu ai ta fe hui fa malo at Pat ben ai fratapu ek paremia ka mai ho e ke ku me mai he conference ko ni. Ola ki pe ke time fa ngata fo ke ni ki he pureanga. Ai a ko uhinga ki he ni o ku ngahi pa nga hu mai pureanga ku to kilalo. Ko whakafuafua kai potu ngā we tal pe me Januari o mai ke ahoni. O ku ofi he taha wha miliona. Na stone ke tāna ki mai ki he panga humai e pureanga. Kau ku ikai ke mao. Ai ko uhinga peu ki ngahi whakaata makehe. Na tuku angat ke kau he ngahi poupou. Iene pe he ka koe ngahi whakamore o ku hange pe mo mea i. Ke ilere pe ngau e pureanga. Tata te whito ke ngahi mea mahu inga. Taim tatau pe o ku iai e tokanga makehe. Pe uhi ko e lavea. Pe mo e wesia lahi e ngahi businessi. Iene pe he o ku tukanga atu he pureanga ko tari he ikparemia ka maho i kabineti pe mo e popo ki ai kotoa a ngahi tawhake pureanga. A ngahi tokon make he ko eni ki he ngahi businessi pe toki hoko atu ki he whakalukufua ki whanua pe mo i kakai. Ai koe ulua ki whai tokanga make he ngahi businessi tato te whito ka te nau tolu kau ngā ue. A ki nau tolu ko ia o ku kapate ngā pērea whai ngufua. Na e lotonga ngahi tātāpuni o ku kaike lava he businessi o whakawahe ki nau tolu. Te nau lava o kore mai o ke oangeha nau wahe whakawike. O lava ke nau kore ke mau ha monu ia o ke wike whā. Ka koe kore ko ni e whai ia he businessi o kune whakangawe ia kau ngawe ko ni. Ke toe mahino ange u tau mua pen ka te nau tolu ngawe taim kakato. Pea o nau me mipa. I he kautaha pension whawhanua ko ia ki he kau ngāwe whakalufua he whanua. O kui ai mo tokanga makehe ka te nau tolu ko ia, nau mau monu ia, i he ngahi ngawe anga o kui kai ke ngawe tu mau. I loa Britania ko informal sector. Ai aku wahe ia he bure anga e vai 1 miliona. Ke tuku atu ke ngahi potu ngau e tautai, tak mamata, pe mo e potu ngau e whakatau aki, pe fo ke potu ngau ngoe, ke nau toko nii.
akina o tōru koe ngai tawhaaki koe ni. Ko toko ni ki ngahi business ko me kau ngā ue, o ku tare ka meti ki ai e ua po ni ua miliona ke toko ni ka te kina o tōru. Ko e ngā ue rewa ki he paanga ke lawa ke toko ni, ki he langalanga hake ngahi businessi, ko toko ke paanga e taha 0.5 miliona, o whai ai ngā ue pe mo i pange whalalaka, ai a koe ngahi programa no koe ni, no totong mama peset pe taha, o lawa uke tau e nima, pea koe tai mini toi pe ke mawa potu ngā ue ke ki whamonia rea pau, pea mo i pange, ki he whakaiki ke no tuku atu, i he wike taha pe ua koe ni ka hoko mai. Koe toko ni lewa ki he ka whakalukua e whonua, ke tokanga make he pureanga ka te nau tōlu whaingata ia, pea mo to ureke reka. Koe ngahi toko ni ang mahen pen, ka ku tānak fo o, hoko atu pe nau ngahi monu ia whakamahina, ai mi me ku wofi ki he toko noafi, e whonua. Ka koe mahina ko me, mahina koe pereri ka tak, pai mahina ko sune, e hanga ai he pureanga o te atu ai paanga te au makehe, ki a te nau tolu koe ni, paanga te au i e peleri, tānaki ke nau wahe, te paanga te au makehe i sune. Ai ko tau mua ko nau wahe, whanga mahene mau ke whakaosi, ka te mawhanga whenga ke totonga tuen he wike uruaki. Koe totongi ako e na e mea ke ekparemia, koe paanga taha miliona, ke tokoni ki ngā hi mea ngau e koe ngā hi kalasi siwi maalunga, pea koe paanga rewa taha 0.5 miliona, makehe ia, ke tokoni ke totongi ngā hi totongi ako, o e ngā hi ako korisi, tato te whito ke ngā hi ako i tu ai pureanga, pea kau pepe mo ngā hi lautohi, i tu a pehe pureanga. Koe o ke pepe mo no ngai whangatangata, ka koe potu ngau e ako, te nau toki whakaikiket pea ngai whakataha pea mo e wharepaanga. Nai whaifo ki hono tokonia, pea mo e kakai, kai whauatu i he ngahi wahe ngā whiri. Tuku kehe ai tokoni ki mu atu, na e kehe peia, kana e tuku atu pea mo e 0.5 miliona, ke tokoni atu ia ke ngahi wahe ngā whiri. Tato te whitu ka te nau tolo ku whaingata ia, pea tokoni mea ngai wahe ngā whiri, i hono whaka uatu, o e tokoni ko ia. Aia koe tauhanga ko ia o tokonia, ai ngahi wahe ngā whiri, kau ai pea mo e ngahi taurekereka. Whakatahare wai pea mo e tokoni makehe ki he totong uhila. Koe uhi koe totong uhila, koe hiki ko ia ai lolo, na e whakotu he uhila ke hiki aki ki he kuata hoko, kamatea pia me e peleri ki sune o e tauni. Ke hiki aki ai totong maalunga, kana e tari he komsoni. Tari pe he komsoni ke hiki aki pe seni te ono. Ono mo i poini koe ke kau he lau seniti. Aia koe, tō rewa he pureanga pa anga taha 0.5 miliona. Uluaki, o ki konga ua tokon koni. Uluaki, ke ne hanga o to'o ai hiki, ke oto hiki totong uhila, ke he kuata ka hoko mai. Aia ke tu ma ope totong uhila, sen te hiwa taha, ke he kilowati. Ka totong he pureanga ai hiki. O te tāna ki rewa he pureanga, koe whenga ke toi kilolotoang, pea mo tokanga makehean ka te nau tolu koe o ki whaingata ia. Aia ku uhingain ka te nau tolu maulalo, ai nau 4 kilowati. O totong rewa he pureanga sen te taha. Ki he nau totongi uhila. Aia ka pau ko te ma uhila me he kilowati o au, ki he kilowati e te au ni manoa. Ko ki nau tolu e totongi rewa he pureanga sen te taha. Aia ka pau ko ke wakaipe ko momo ua, ka pau ko koe koe kia o kilowati o te au ni manoa, ton ki totongi he pureanga sen te taha. Te tānak rewa kia i, pe mo seni te ono, po ini hiwa kon ko uhinga. Ki he foi mahina pe tolu ka hoko mai, e paanga i e taha 0.5 miliona. Pe toksio rewa e pureanga ane hiri, ke toi wakai a ene hoko atu ki he tu, ke kuata koe pe misi ulai, ke hoko atu. Ek pare mia koe whakaiki kia ngai tokoni, ke toi mahina pe ek pare mia, ai koe tokoni ke ngai businessi, o ku mahina pe ke motuan, koe si ipe tokoni koe ni, ka koe anga pene whakafuafua e pureanga, mo e tau whinga ke tau alfa katahape, mo e mea tau mau. Malose. Ao, misapa, ai pe koe na mea kai misapa ka, wai ngai tokoni heni ke ngai businessi, hange koe koe panga te au ke wiki ke nau kau ngā ue,
Kampu ia he retirement national retirement fund up to 4 weeks ke we ke fa informal sector ai na me ke ai ka wai ko na nge ka ngai ho wa pala ka wai mo wa kai ke to kon ke ka tau ma ta u pe ko ka nau tol ko ni ku nau ai ko ni handicraft mo gai me pe ka to ku me pu nga ai ma ke ti mu ka ke pe ke rawa fa tau ke ma wa se ni ti o ki nau tol ko ni ngai sector pe ni ko credit facility yang na me ke se te ta ke ngai ta fa ke to ko ate ti te la amu yang ko uhilau mau inga pito la hangi ko me mi sa pa nga mahino tau to la he tau to tau ngawe ke uhila pa ko to ko ni le vai ke ne hanga o to o ai fu hiki ko ni epeleli o fu ale vai he pule anga fu hiki ko ke fa si ai mo o ko ni ke a tau to ko ni me epeleli ho ko toi ka ma ano hiki ai tau ko to ai senite taha ko ni a kinau tolu tau pe ke ni manoa kilowatt kilalo ai ko fa ai ko to la ya nau tolu o malo wai pe foi uhila mo me ko ga nau ice freezer mo TV me la me pe ai it's a more targeted approach ke kinau tolu ki massive siva me ko foto to we ko ke to ko nya te time fa ga ta ka fa ngo ta te fito pe ko nga ko disruption pa mo ngai fa tapu ko ni o ku fai ko ni ko hinga pe ko vita hiwa te wa o doi pe ki he me o tali ki he fa tapu hoko kai ia ka tu pe ke to tanak mai pe mi sa pa nga ka to ko ki restriction pe ko fa tapu malo mi sa pa malo se ko pe ke la mare pe ko ai pe ke ki ata pe fa lu fua ai ko whakalukfua mahal ko taha pena e tonu ke kaua tu e toko ni ke ngai business e to e tufakat pe me he potungau e whewhakatau aki pe mo e laka ke hua po e niwa miliona ko e toko ni uke ke lahi e toko ni ko ni ko toko ni paanga ni ke ngai business ko tope ke he pe la lahi pe mo e iki ko e toko ni ko e uhi ko e ke toko ni ke nau ngahi mea whakamoilelei ko health ko whakapritania ko occupation health safety ka pau e whaimufua ka no whakarea ko ia. Aia sea ko katoa o ngahi tokoni ko ni ko paanga e 5 miliona o ku tokoni hanga tonu paanga ia ke ngai business pa mo ka nga uen ngai business ka wai pa mo informal sector. Pea tāna kia pea mo 1 miliona o tāna ki he sektor ki he kakai pe ku kau e pea mo sosiale totongi ako. Aia koe me koe tahataha po 5 miliona i. Tāna kia kia pea mo tahataha po 7 miliona pe tokoni no. Pe koe tokoni tua duia koe paanga no ke tokoni ke langa hake ngai business i. O kui loto e tak mamat tautai ngou ko retail mo wholesale pete mo ki kala seta ke ngai business i lala yang ni pe ko ne whakaluku fu re waka to ko ia ko eki ko paanga ia e 1 miliona ka to ngai toko ni ko ti ikai ke lau ki he ne paanga na ton ke ma o he anga mahene pureanga o go fi he ta 5 miliona se malo aro mi sa mo ai ba hange ko lau ga ne nai ai tua ko ni o covid tahiwa ai ku ki holo mai ni he tau pa fa malo to mo ka tak mo ta ko fu ko ni wi ke u ko ni na tau lockdown ni na tau alfo fa nga tu pa ku holo fo ne wa nga tu po ngo a mai ko ti mu ni pa na fa ka mali ke po nga mo wi ke na to regroup na sio ke na ngai fo nga u Falere ia mo ngai toko ni me muri me WHO mo SPC o toko le ba ke na to sio ka peganga fefe na fonga nga we he taini he tu nga ko o kia ai mahaki i tonga ni mau nga pa pito pe ke tau fai e tau response do fai e tau foto tu whakatatau ki he atakai whakatatau ke he tu nga ko ia o kia ai mahaki mo tatau pe mo tau sio ke tau capacity ke whakahoka ki ho tau ngai whatongia tau fito ke mi potungau e mo ui. Ena fai ai femea ke kapneti
mo pot ngai mo ui pe mai ai mo ngahi fare ki tau fono nga hoko atu pe nai tali ai he kabineti he ahon ki kamata he toko na ki matu o se tau whatangat koe ni he ni ma he ni hengi he aho toko na ki tona koe ki kamata lewa me iai ke awa ai ata ngahi services hange pe koe tona koe si i he toko na ki tu si te mo tu apure lulu ai koe ngahi aho ia e ata he wiki hoko mai koe kamata peni ki whakaata ata atu tōnga me tōnga tau pehe whie maari e kon ai pot ngai mo ui ia ke hiku nai swao ko mai pe nai neo nai ai kahi puke ka ko tokolahi ko nau recover pa nau comfortable enough pe he nau capacity he tai nimi ke whakaata ata atu ai ngahi service ko nau lawe ko ki ai ko toko naki me ni ma ke he walu e ata ai ko ne nga service tawanga ke ai hange ko panke ko ta paanga mai ko fare koroa nga business tawa ma heni pena as o mai e nau submission mo nau fonga ke nau tau hi ai ko ke tutu ni ko ne covid hi wa hange ko mas mo wala me pe e ko hinga hono announce tai ni mi ki a fa nga mali ke hokwa to ai ta no mo panke ta no mo nga hi business ke toko ni ke hono tauhi ai pe ai social distancing mi tai ua ka mai mask mo sanitation sanitizer ko no tu fa holo mo wala me pe ko hinga pe ke lava pe mai tau me fi ma o ka time ta tau o tau fa si e fa nga mali ke pipi he tai bahaki ai ko aho to naki tu site tu apure lulu ka hau e pa ko fa mo le vai ai o ilo pe ngai business hange ko teu ki he tona ki e lava pe o ute upausa he falaite lava pe he o retailer o mai nau koloa stock nau fare koloa e lava pe pa mo ngahi fare ko ga uhina kasa sio ke nau distribute nau uhina kasa ke upausa i ha ke mohif fenga ben ke fasisi ai congestion mo me pe ka un ton pe ke mo ilo ka fa ngongo o kai ko hinga ki ho wa ta hakita he te me lere o fatu ta maki ai ki he alu ai bahaki ta e puna covid ia me ka ko ni ke ve ni ko ko fa nga mali e ko ya la hoko ia he time ko tau pe tau tu va of ia hanga hinga ki pa ko hinga ko fa nga we ko ni ke fasisi ai fa nga mali e ko ia ai ko me ai o fa to ai pulanga pa ku mahino to pe nga business ke whahanga au e ki ai ke whasisi. Koe ko hinga te tauti ta hawa taha he kiu, pe he kurahe ngai whainga maari e ke te puke ai. E pautau si ilo kotoa pe tautolo, koe mo minit pe ono whakaata, o utau lele tautolo e wa ke whamiri, o ngai maheni, tangutoa e pōtā no ai, kai ai. O toi lahe ke whainga maari e koe hanga koe ki tau ngai ta toi maas, e taimu tau aula ke ngai whitu pe. Ka koe kore atu ia ke mūtaranga o fua, paure wau ki ai, tui ho maas. Tauhi ho social distancing mo wala mea pe e ko whakata ko ni ko hinga pe ku whawhiawhia o koe ai whare i koe me putka mo ui o nau lere yang e nau mateu teo e tai nimi lere yang e nau ngai whonga ngau e mo protokolo o nau whotutu mai he tai nimi ke matatari aki ai lahi koe ne mahaki paunana osisio pe ke lahi hospitalization kai tu kan ke wa ke pe ke misa mo ke mai pe ki me a va ve pe e ko ilo na mo oskava e lahi ai ko nga ko ni aniaf e press conference kon fe ga mo covid ta hi wa kai tu kan ke misa mo wi ka wa ne CEO malo ya alo pito e pandemia pe ko ko pe ke ku fanga he tal fata pakato ku ta kamata ke tau conference ko ini kai ata pe vai motuan ke ki tana ki va ve atu pe ki he whamatala koe ni ku o whakahoko atu. Mai no peke motuani na me ho au e tau whataha kau whaiongongo. A ne awhi o tau kāwai ta tolu e meala. Ka koe ange pe koe mea ek pare mia koe aha koe ne whāko osi. Na nofo pe ngahi keisi positive ai positivi. I he toko uangi au tup, o a pe ki ane af. Pea o hange koe
tau whakataha koe ane afi, o kua si ngau e toke tāpure, tape kau ngau e potu ngau e, ko si aipe ngahi tawhaki he ngahi woti, o ku wahe i kia ki nau tolu koe o ku positive. Mo whatoa ngai an ko mo lava mai ki he whare mahaki, o pia e winga no test ke positivi, ka pau ke positivi, koe feitu te ave koe ki ai, ka pau o ku negativi e te si, o ku iai feitu o ku ave ki ai. Mo whatoa ngai o perengesi he tainimi, a ki nau tolu, nau stako te he whare mahaki, ki he toe da huat koe ha toe ahi COVID-19 kia ki nau tolu. Ko osi ngā unu e potu ngā ue me ono whenga ke tau ta ofi koe e whakautua kai lava ke tokanga i ki nau tolu i he whale mahaki vai ola. Ko osi liriu ngahi tūtūni ngā ue e potu ngā ue ki ngahi tūtūni ngā ue motua pea e toki whahoka te polokalama ia e toke tā pūre ke whakahoko atu e kamata he wika au, ho kamata ke lere ka ngahi klinik, tātau te whito ke he klinik suka. Toto maalunga maf, ko nau tolu ia tu lavea ngofua. Pea e o atu peo whakangata ngahi whika e whakahoko aki ngahi klinik ko ia. Mo whatoka ngā iange i he ahoni e tau mai ai he ahoni e ngahi mea ngā ue koe ke whai ake tau huku pusta. E tok whai hono whafolau ke ngahi whonua. Ngahi wahe whonua ke whakakato ngahi whatongia ko ia. Ke au ki hato e tuunga ku maalungangi e huku ko ia ki he pusta. Mahalo koe ki tānaki an peia ekparemia. Pea hange pe whoko ho mea ko ane awhi ko ia whakato ina e whai whakataha ka whai ngongo pa moe. Timi pe potu ngā mo uska pa moe COVID-19. Whakotui o mahu inga upito ke kau whai ngongo. Ka moe kakai e whonua e ngahi tokoni ai pureanga, ke hoko ati ai e tālanga, mo ngai whihu ta mei he kau whai ongo ha ngahi mea ke whamaala ala. Palo. Palo, Mr. Moi. Ai ko lan nai kau whai ongo, ko tui nai lahe mu whai ka maali e nef ke mu tānoa e COVID tahiwa. O pau pe ia ha ki issue pe taha pe ua, e a taha pe ka koe hange ko lau, ko press conference ni, ke tānoa ai tokoni koni e o kuatu he pureanga ke ngai tawha ke kai ngata pe private sector, informal sector, ngai sector sosiale hange ko naulau ke ai kawa ai ako. Ko e te whaatata lewa ke whai maa whehui, ai hiki mai pe o ni maa kamata pe soane pe hau ke tānoa tonga. Alo pita mai te lau mari pare mia pe ke hueki minister. Pamai mole pe mai na pute mafa tuki ke tau talanoa e ai palani kon ke recovery e pre anga mono tokon whapa anga ke whakakia ke tau moui. Ka ko ki kore pe take ki ave si ke minister moui ka ki whehu i pea. Ko ni mo kamata ai puke ai tau nima ke tau taha ka kore pe tau whaku mai e vaccine e mea huku ko ia. Pea whokre mau lewa ko whepe tai mo tau mai e ki laila he tō mahaki ko ia he tō kaule ka tai mini. Tam tok fok ne mau ke whihu ke. Aro mo sa be ko ospena pa tau hiki pe ke a whainga mali ke kau whai ngongo toa pe. Na ko silo pe ko e kamata ko outbreak in asia e whanau mo pe na o sipuke pe ia i COVID tahiwa. Kai tu pe ke Mr. Moi ke ne whahoko mai ai pe kutau whakaku mai ai huhu ko ke he whanau ko ni tau taha whai ki lalo. Malo. Iyo, malo pito soade ke mo whatokanga ia ngena to kamata huhu koe ke tau nima ke tau taha ia i New Zealand mo Australia kamata i Samoa. Ko e fotutu koe ke mo New Zealand ke o mai e huhu malu i ko ia o ku whakanganga ke tau mai he wike ua o mahina katu. Malo. Malo, Mr. Pe soane ko tali e na o ko spuke pe mo pe spuke pe whanau ia tau i o ku kauwawe pe na rikawa. Na ukawa he puke na ukifoha ke tau tau si e tahawa na ospe a e tolu ko negativi ai ko ko ha me fo we ne puke tau whanau pa mai no ku ki saya nge na immune system i ai ke tu ko pe ho nga ko whanga mali na ke pe ko ke toi fietari ha fe mai pe foi fe i hoko ka tau hiki pe to la hi pe ka fi malo chan ko
malo ek palemia ko osa me komiti ko tuan pagi hoko mata ka utalia ke me fa pa nga ba mo ngan ka bo malo ko fe be tao ki mui mo si tao tai mi so ani sa de ba ta no to nga ka tao to khokot malo be ek palemia mau fa ngamari pe fa malo ke pureanga nga to kon ke ko fa hoko me ko ni malo mo me ipe ku ka me fo fo kon fa hoko pureanga nga to kon ke pe ngona nga hita fi mari makatunga he fo nga tu fo tu fa to kon ni te ki fa data pe ni ek minista pa anga na ke me mai ki fa pa informal sector ko to kon ni pa anga ni makilu fa mo ka pa lava to fa ma ki fa mala ala ke ta fa to no tu fo tu fa to kon ni ko ni informal sector ke ha be fa tapu halo e to ko ne pite ke tau filonga ki ko ha we ke mai feui ka ko me ma ho inga he ni ia ko me na fa lu fu atu pe ai pa nga ni makilu ke ko hi mo me ai ko ke o nga ko natula ko o informal sector ku ke au pito pe pe he o ku va he va ke nga hipotunga o ha na to va fa hange ko ni ko ka ngowe o tu foi ke ka ngowe ai aku na hoko na to me na ngai ho palau me ngai me pe ko ka to tai o ku tuanga ke potunga o tautai ke na hanga o tokanga e tafa ki ko ya pe ke tokanga ke na usio hange ko ka fangi tautai ko ni o ku na o si fai fo no tokonia he ai mau ia me pa mo nga fi ngai baka na mau lalahi kana uhingan ki fangi baka iki ki na to ko ia ku taumata o ku pe nga ngai me pe pe foki pe mo tak mamata ai na fai tokanga make ko ia ko o e fa fine fangi grupu fa na fangi nga fa me a ko ki te ma market ka ko no faka iki tu hifo ki nga hi potunga o ko ia fakata pe mo potunga o e fe fakata o aki ko hi pa ko ta me na fake tokanga ke na filonga ke ui ku lava pe foko ko natula nga o ko ni te lava pe kita o toutai pate toi ngowe pate toi fai nga hi mea ke kau he tawhaaki ko ni ai ko mea ko whai no popo i ngai potu ngā oe e ai whai ngā maari ke whai nau tokon whakapaanga hangaton ke fu whakatatau pe ke se niti o kumau pe mo ngā hi mea whakaluku fua hangena whai sio ka paulawa whai prokalama ngā hi waka whangi waka ke ngā hi ko ngā hi misini au kitahi pe mo ngā hi ngā oe pe heka ko e whakaikiki ko kore pe ke tukuhi foi ki he whangi potu ngā oe pa ku kore ka nau tokon man whakaikiki pe mo e whakaluku fua pe me pureanga malo Yo, kadang pe kau whai ngongo ko koe pe koe te ki whawhi ui pa ke on mai ho sai pe ke tau whi mātaki ko ka pe tau tā noa koe ni he tau press conference pa ke ko mea e mista paanga ai o ko ti te la hange ko ni o ko tau be ho wai ua ai to ta hango we ke palau fai hane palau ai ko tau be o pa wal no ai ho wa pe ko te au ko bangai te au no no ai to ko ni ko nga pe ke to ni a ene ki nga we fai ai ngai fa ka be hange ke ta fa ko ni tau ma ta u na to tau ma ta mo mea ta la wa fa tau ane ki ku pe nga pe ko ai hane ki tau ane ma ta u mo wala me pe ka ko whakaikiki ko ko tu ilo lere yang e ngai sector ministry te nau tau whahauka lewa nau programa whahauka te ti la pe whimau ke alu whamoni mai ofisa kolo mo whangi ala mea pe ka ko mea benda puleanga ma wahe lewa se niti o tuku ata ke nau whai aki ai tokoni ko ia hake ko lau kon ke whamea ko ne ka kai whine pe lawa lewa sio ai mista ko ni tang mamata mo mea ke nau lava o whakatau mai ngā ue ka kai whine o mato kumba tol ha market ke tok avi ke hepe o maua ke se niti ki nau tolu he taim whai ngā taa pe ni ai ko whakaukau pe he ke mahino o kwai se niti pa ko ti te la lewa e tok tuku atu lewa ia he ngahi ministry ai whaunga ke tokonia e kau tau mātau whaunga ke tokonia e kau ngowe whaunga ke tokonia e nau tolu koe ni nau handicraft koe mea malo o te aha taha u ane whiui Whamalo atu e pare mia ka te e ki minista paanga ai wahe mahu inga koia o ahoni ki he kakai o whanua pea koe wakai atu i he tawhaki koe ke totongi ako pe kuhinga pe totongi ako koe ni ki he
ako ai pule anga pe ku kawai pe mga yako ai siasi pe kai ke ngatai ko tafaki ko fe kau aki mo tokoni I laptopu o ku kau na ia e tafaki ko ki nga yako te siale he kulahi mana nga we aki ko ia mo form fitu lahi na nga aki tafako ni ke laptopu ko to me pe ta ha ko hi o fa fia foki ai vahe ko ni nga tokoni ko paanga ni tokoni me he upure anga felawe I pea mo puna ko ni ai mo unga fi ko anga pe bakai ko winga foki ko fo I ha ko ni ai u vahe ko osi matafia tu ai ko vitia ni I he uhinga ko ya hange ko totongia ko mo umea ko ya ko to tokoni ko ke ngai pisinisi o ku kawai nai ai u fare tarifononga ko ia na I holoki pe mo mau I he tokoni ko ni o ku vai ke ka business pe ko fa o si pe ia ta fa ki ko he tokoni I o paanga ki he ngahi vahe nga kulava e fatongia ia o pure anga no vahe atu ko to ene bakai I pe o kua u ke he kakai ko ia o ku fie ma utaha ki ai pe fefe ta fa ko ia o atu ha Palo. Ke ukamata pe ka de ga feui. Ke school fees ko ka to ai wako. High school pe fo fito al kilalo ai aku ka ke ngata pe I mean ka to pe ako ngai private school wa okay ka ko fa ki hange pe ko na tau fa ho ko tau ko si tau to ko puleanga o atu moia bonga ako pe mo bonga panga he ko palpare ma ko he tai ni mi he te ke kakato le sisita ya uako he ku ta pu ni fo ke uako mai ni he foi mai na ne wa ai pa ke fai nga we ki mo ai bonga ya ko mo uako ke fa fo fu pa ko ha ka la hi he ku nga te ke mahino ai confirm a registration ni ko ai u apia ko ka ko ngala he to ko ni ko ni ke ave ha se ni ti ke nga ya ko ni asiasi ke va he aki ai ka fa ya ko ni asiasi e ko ku lahi foke nga ya ko asiasi o na fa lala I school fees ko to ya ko ke lava fa ya ke va ko ni e mau to ko ni ko ni ai va he ko ni ai we ai to ya ko ni fa nau ke wa ho ko to ya ko wa uinga ke no fa ya ko o to ko ni ai pe ai mau ai ki va he ai ka fa ya ko ni ai uwa ko ni ai siasi ai ko ta fa aki ke school fees ko ta fa ko ke laptop o ko mo ni mo fa ma to na la he se ni ti ke unga ke mau le ka to pe me form to lo ke form fitu pa ka wa to ai mo teswi ka ko me pe o mahu inga he tai ni mi ko ngo le vo lo u ko CV ko wa na external examination ai form 1 no mo form fitu ke to ko ni ai he tai ni mi ke o te na fu to mui e na wa ko pa ka pa le to ma ha ki se ni ti te ta la va le va extend ke teswi ki USB ko TTI ko TH ka ko le be ke tau kamata ki ngo le volo ko ai form 1 mo form fitu ko hinga pe ke to ni ai nau te ko ke CV e fai ngata ke nau te ka nau no foi having a laptop to kon ke nau to kon ke nau access and now resources online to kon ke nau finga aki mo nau ka fai ako o tu ko to kon pe lo seane ka ko feu e ta tu ke misa pa nga ke ne taliat mal malo ko ai ko feu pe ko pa nga ko pe ke imagino pe ko langa ha ke ko I he hili ai pa mo ngafi ke imagino pe to pe ko polo kala ma ke he hange mo me ai ka we nga hi langa fare pe mo nga we la lahi ko hala pe mo ka halfa ka wa e u pe mo nga hi me pe he o wi kai ke kawia I he tokoni ko ni neongo ko tamu ke ngai business I pa mo kakai ko uhi ko loua ko he ahoni o whakatamaki ai ko tau whakakea ke mai pe me pa mo ngafi pe to hoko pe mo ufia he mahaki ho tau he whakautua ho tau whonua ko tu ko ai tau re kamata mai pure anga ko ni me kamata ta uni o ku te kai ke ko pa anga fo o pe ko mai he pure anga I he COVID ko pa anga to ko ne ADP ai ko me ko ua po ni 1 million na tonga ai nei alu hanga ton pe ia ki he potunga o mo ui I he ro tonga ni hiri ko ia ai ufia ai mahaki o talo to fonua
pe o ku vaveni o ku sei pe whakailonga mai me ngai whanua tokoni tēnā o mai e paanga fō kau tika ke au sia mai ha paanga fō ko e ngahi paanga koe no whai ake whakapaanga ngahi ngau e koe ni ko ngahi paanga pe he loto he paanga ngau e pureanga ai au mau whiunua ki holope ke whai hono tokoni hange pe koe nai o atu i he whakalogu fua ko ngahi whare tarifononga ange be mea ina skawi he toko dia tuki mu aki na tolu na mau la mau si na no toko ni hangaton ka ko e programa no ko ni takma mata o ku malawa ke o ke ai ki no hangaton be ia ke nga ke takma mata ai malawa ke na no me ai pe o te lava dokta ka foki he ta o nima ko e totongi ma taha en mahalo no i fonua ko peset pe e taha ko e seniti ko ave ke vahenga ko me maho inga he programa tokoni ai pureanga ke o kau hene COFI ai fonga ko no tufa ke fai mo fua ke dia ham ai ko tabe pe mahino ko no tau mua o kwa usia ko ave ke o ke kai fai ngata ia ine pe he na fai si ai pureanga ko uhi ko fatongia o ngahi office ka vahenga ko na to lo fitahange ki hanga nofo ai vahenga pe uhi ngai ai ngawe aki ai office vahenga ke na fa hoko ngawe ko ni uke be ngai va ai pureanga me ai pe hoiki ai ko tau nimo o na ngawe na toria ki he teknauto fe ma vivili ange ki he tufa ka uhi nga fuki ni ka teknauto ke he ko ke o ki ai pe na pe here vai e ofiange pe tono ngai si ngai office vahenga malo Mr. Bang Malo pito e ki paremia ko ku feu ko ahoni ke hange ko me amai ko ai minister e paanga ko tufa kon whakahoko he taimini ko tufa peia i he iwi ko ma ko he pure anga he taimini pa ko sio ko me ko hoko ko he tufa he ko economy ko ta fonua o ke tu ulele he taimini ko uhinga ko uhinga ko lockdown ni ko ni mo me ko hoko ko taimini pa te hoko lewa utufa ko ni ko sio ke apiako ku tempe raki na ko haki i foi indicate mai ke mautolu ka media mo ka kai fonua ai fonga ko alu ko ai tau lockdown ni mo na te ke whakaava mo mea na ko ki toko ni ko ni ki sune na ko haki indicate mai na ofi be ai pot ngai mo ui pa mo puri anga ke time pe mai ke tau ki slowly tuanga te fangi fratap ko ni ke tau ki fonua he ke tau ke lava pe o toko ni pe heni he tuanga ko tau economy ke holo hi fuki lalo na ke ko sio pe ke time ke lava ki whakaawat, ke lawa ki awa u businessi, mo kamata ke tau tana ki a seniti hange ko mea mai ko e ki minister pa anga wai seniti ne tonge o si mau mai he tau pure anga ko hinga ko whataptapu ko ni. Na ko ki fo indicate e ki sune ki slowly pe me pot ngai mo ui ke ki kamata ke tuang ya te whataptapu. Malo lala kai mai mua ki whehui ko ngā pe ka tau unu atu. Ko ki whehui pe e paremia. Na ko uhinga ko fangitu fo ko na ke sune ke pot ngai mo ui na ko projection ya na tolu ke na wat ke time go ya ku ke te whakahoko fangi lockdown ni beheni ava a tolu be weekend me hafu malo kai ange pe ko mo sime ai ka fa ngo o ko tau fetaka ikon mo ma ko ni ura he bit unknown ya pe pa ko tau me ko fai e tipeni me he tuunga ko tau ya na tau le mai he weekend wa ki moa pa tau pehe o time ke tau ki lockdown ni kai whamapo po ngau e po ngai moui ke tau sio ke he recover nau kau ngau e ko ngā pe ko nau capacity mo capability ke nau toka ngai e tau moui e pa whata tau ke nau whare na tau lere mai he wike ua ko ni na tau salo wha ngau tupu pau tau holo i whene ua ngau tupu e ai au ko hinga ki ke hange pe ko menek whatokai la ko mea ene utau ilo ke fo i wike pe ko mahina hoko mai ke tawala afford ya whatatau ke iwi whapaanga utau ai ke unga pe ke toko nia ngai ta wha ke whainga ta ia ko unga koe whai tūtū ni o tau whai ko unga koe tau lockdown ni mo tau whakatanga ta mahina o wai ni afeki he business i ai ko hinga ko toko ni na mea kai mista paanga ke lawa ke nau kau ngau e ko ni private sector o lawa o ato e paanga te au ki he wike o up ki he wike wha
ko hinga pe ko tau recognize o ko ai tai me ni he kai ke lava wa hai a ki nau tol ko hinga ko tau ta pu ni ko ni ngai sector ko ya time ta tau i lo o ku kai ke lava ai tau kai nga fe fine o fa tau wa tu na handicraft mo wala me pe pa ko hinga ko me a ke tau lava he pu nga ya fa tau mai o ku me market kai ba wa se ni ti a ki nau tol ai ko hinga pe ke fa si ai nau ai we si a ko ni ho tau kai nga ngai ta fa ki sector ke o pure anga ko hinga pe ko tau ngai fai tu ni whakatatau ki he pole o mai ko ni covid tahiwa ka bau to fe tanak mai mi sa mo ui pe mo sio kam tanak mai ka tau to ho ko tu ika malo pe pare me malo mahino pe u fatala no ko ya malo ko he ho ko Vậy ta biết á, Malo bito ekpalemia ya malo mau fai ngamari ka ta kibe ko ki kore be ke fa mala ala mai be mua ai tokoni ke nga business pe na e tonu be ma una e me administra pa nga ko tokoni pe ke nga business o ku nau me mi pa i he retirement ni ya ko fe hu ho no wa pe ia ko ngahi toka ngalo ku ko he tokona ki tu si te mo to apure lulu pe ku lava o kawa ki ai mo ngahi nga we ke ange ko ngahi fare fra malo sino ko ngahi nga we ho ik fa fine ange ko koka anga mo to la nga we pe he pe ku lava o fa ki si ki ai ka ko i kore be ek pare mia malo ke ha te pe uraki pe ko o ke ai 1.5 million e vai hate po tunga o e fe pakatau aki ke ko to ngai business ai o ke pe business la lahi mo e business ki ko hi pe ke lava pe ke tau filonga ki pe ko ha se ni de no kulahi ka ko e feinga pe ke totofu e ngai business tana kreva ki ai ko e 1.1 million o fata mu ai ki he kaunga ue i he ngai business ai ko e aplike ko fai tohi kore e fai be ia he business ka ko e tokan ki he ni ke hange pe ko ngai mena haka ne nai ai mahu inga ko ke lava mapure ilelei tamu ape ni ke kaunga u ai ko kaunga u ko he ahoni o kure sisita i he pensoni whakafonua ko toko tahamano fituafe ko toko tahamano fituafe ko ia o mahino pe ke ngai ngawe anga na ngake ngawe pe ko atu kau mahino ke ngahi ngawe anga o nau whaingata ia pakai ke hoko te nau ngawe o wesia i nau wahe. O ku whai e tokanga lahi neongo ko ki nau tolu pe nia he formal sector. O mahino pe ke pure anga o ke me kau ngawe o ku itua o kau e kau ngawe ko ia na tau ngā kane nai ko informal sector. Kau maho inga ke pure anga ke uraki kamata i he kamata tokoni ko ni kamata ma te knau tolu ko yo ngau e time kakato time i pau pea ngau e akirewa por kalama ko to tokoni ke te knau tolu ko ia he na sector kapate ngau pe informal sector ke mahino ko hi ko natula tau atai nange o e nau ngau i kai kia time i pau pea ka ko hange pe ko lau pau ke fai tokoni ka te knau tolu ka mahu inga ke hanga he pureanga o fai mo rak tokoni aki nau tolu ko ia ku ngau e time pau o ku mahino be ke pure anga ki fai ngata ain ka mahino ke tau to ta rei ke hange pe tau ka mahino nge pare mia tau nga pe ko langa fare ke tau sio ko ka ngau tu mau ke tau ai fare ki ke fefe ko tau toki un ha ke ai pe ke ka to fare ko nga ke ma u ka to ma ku puse fonua ke nau ka to i no tokonia ka ko ahoni ke tau kamata me kau ngau e tu mau pata ununa to e pe mala e ton pare mia to ki ton mai ke feu gona ke ngai service o ata malo pare be kol pe ke fa mal te fa tap ko afaki ko fa malo sino hange ko feu i ko lu fa malo sino pe ma fa ata he tau fono ngat ko ni Dai fo ke spoti ko tenissimo e vangi spoti ko fai gitu ana fa ata ka mau pepe
ke tau tuang mamari ete ai whakamaloisino mo tau whanonga koe ni mahana to kiau ki hui ke hoko mai to whaasio kia. Au maunga pe hange koe whakamaketi te mau whakaata pe ai o mai koe ki he vee hala. Koe market tala mahu pe ko hi koe enclose pe ku whare whokia mo mea. He kai ke mau whakaata market tala mahu ka te mau whakaata ke whawhainga maari pe si kau whakamāketi ke nau mai peke he uwe hala koe i nunga alofani, ai motol koe me hifo, pia moha hake. Koe palau koe ki utau mau whakata pehan koe mea koe pare mea ne nai. Koe palau koe ke ha mea komesial he te kai ke whakata, ka pau koe whema hata, koe taim tō tau whoken. Whema hata ke palau hane ki konga ngou, ki he teu atu ne tō tau e atape, ke alupe to ta ko ha na ko nga pe mo palau mo tama whaka uri na to ko abe wo se unga pe ia ko utu pe mo to tau te mau whaka ata pe tu ke pe ha ume ki ha ngoi whaka komersial he ka ke mau whaka ata ka ko fangi to ko tolu to ko fa wo whaka ata ka mo ko le pe ke mo ka tak pe o tau hi ai va ma tu ko ni ai health ke ko hinga pe no fra ta ko ni ke ki to ko ni ka tau to le ki foi tai met ko ni ka ko hange ko me ko e pare me ne ko pe unga o de ma fra ta ko nga ko ki he pausa ke uto nga hi pausa mo te e u hina ka sa tu fa ke u pausa mo fra ta ma to ria ai nga ka ta ko ke fai ko wholesaler o ko fo ke u retail ni e fe ma u ya ke stock up e wholesaler te nau kore mai vena do te mawhakata e matol ke whai ngau e ko ia pong pe mo whalai te tau au koe ke toko naki ko tau mateu ki ai ke ki whatosi ange ki u mo umea ko ia ai koe u ngau e koe whema au ke stock apu pe mono tuwha koe lolo mo ka sa mo mea te mawhakata e matol i he ngahi aha koe ki mua i he ai koe tūsi te mawhakata he moni te tō pule lulu te mawhakata he pule lulu toko naki te mawhakata he whalai te ai koe whakaamu ke au koe ki he ua ko ua vai service ki he kakai tau whainga maari e pe. Malo. Aro tō Maria, mere manu? Malo e lau maari e pe malo e mau e whainga maari e koe ki pehu i pe ia ke te whanga whamala ala te kau aki pa mo tokoni koe ia banga ni mangiau ko ki po munima pe mo ono ko nga ke ma ko hana le topu o ku wanga fefe ke whakapapau ko tokon ko ni e ngau e totono aki e ngahi matua pe mo whanau ako ke kumi hana le topu ke hinga ke oa e tono ai ofa ko ni ko atu ko ke inase ai e whanau ako e puleanga ko e konga pe ua ko ia o e fihu i koe tokoni koe ni e mista paanga o ku ki ngahi wahe whanua pe koe o ku uesia koe COVID pe wau koe COVID pe koe whakakatoa pe hange koe tokoni koe o awe ki he kau whafofonga koe e taha fitu pe koe whehui koe hono hoko tokoni koe ki he kau whafofonga o koe naha ngahi makatunga pau ai ni ihi koe o whainga tā ia o totoni koe ke nau hanga koe o tokoni i pe kua hanga hi makatu unga ke nau sivi i aki ai tokoni koe ni pia moha whaunga kata whamoi moi pano atu e ni koe ngā o ku ia ai kau whainga tā ia una whawhitu taki ki honau ngahi office whakawahenga te whatatā pe ki kolo koe konua lei pe na o si whai kole ka nau tō whawhitu taki ki tonga tapawalu ko kolo ko ni ofisa kolo ki kolo fo o ka o na ofisi bahenga firi ki he tonga tapalu na fayang ha tokoni puleanga ki kainga ko ya pe mi nuale o na masivesi pa na fiema o ai tokoni pe ko me pe taha ko lo pe ko me ake he nia ka ko tokoni fonga ko ya o ma o ngahi tokoni pe lava ke to fakai ki kiange e puleanga ha fonga tokoni ki fangi bisnisi te whatata pe o kai ki bisnesi i halavuna talo se no isia pe me he tsunami o ke ahoni o se aluat frafone ne form hele pa mo mea o si le sisita i he ngai kautaha
Okay, ahoni, we si a mole ko toa ne ki mea ngā au e mo mea ki business si, te ke mau ha toko nia. Koe kole pe ia, ke ai whounga ko ia, a hono tuku atu ko ia ngahi toko ni, ko ia pe malo. Ka pate ki ka mata peo ia ki konga ua ki mui whehu ia mele. Aia koe mea koe ki he hango nua lei, he oku tatau ke isa nua lei pe mo whangaloto ko ia i wahenga o kalani ko tonga tapu, i wahenga tonga tapu wha. He koe uhi o ku ofisakolo mo whangaloto ia ki kolofo o. Ka koe uhi ngā koe alufu ke toko ni ke wahenga o ku kau pia whangaloto ia i he tuwha pia me wahenga. Aia ku uhi ngā ko nua rei o tonu ke kau pia mo ia i ono toka ngai kina e tonga tapu walu. Koe hau koe ia koe ki he businessi koe kolfa more more at pe ia he tawha ake pureanga. O ku na eke toki lawe ki heni he konga whakaosi, ka koe ki o kau ki hana whonga ko e mao me whe, pea mo ki nau tolu koe au tae whie maari e ki e whonga tu whake tua ai toko ni. Na e oso at pene ngahi, ai ko mahalo uhinga mai o whehu i mere na e tonu ke kau he tokon paanga ki mua. Ai ka pau na e teki ai ke na e osi mai ene whomu o whamatala mai mau, ka na e teki ai ke whai hanotari atu. Ke te au, ke aipe ke mahina o pito, ka pau na e mau au pito, ai businessi, o ton ke mau ne tokon paang, i he ngahi programa koe na e watu. Ai ka pau lewa ku oswahu ne whomu, kau te ke whahanga au e ki ai, ka tu pau sio ki ai, kau to tonu ia ke kau. Mahalo pe tokon ni atia, kau tok lawa tana i paremia, ki he whounga koe ko hai mau mea i tong tokon ni pe amoe. Mau, ane koe ke mea misa paanga mele. Ke nau tolu koe nau pehe o nau tonu ke nau mau hatokoni, kau kai ke nau mau hatokoni. Hange pia koe langa, o pau ku te whai langa, o ku kai ke kau nau tohi ngoa ngai langa. O ku tonu ke mo whai tohi mai, o whaha mai, o ku tonu ke kau i hafu tokoni, kau kai ke kau. Ko tu koe whonga whai fua taha, hange koe mea koe ni ki he kai businessi. Ko misa paanga, pero misa leipa, ke tohi mai ki ai. Ko unga koe whaunga me te mau ilo ai, o ke miss out i pe au tonu ke whakatoka ngai, pe whahanga au e ki ai, ko mo whakahoko mai ka mau toru. Koe alu e koe le ti o ta noa e tōk peki. E kai ke kāwata, kai ke lawai o whakatahai ai ki a rea i ho keisi. Until o ke whai tohi mai, tau pehe ke mista, tahai ko mista ko ni ke lawa o whatongai. Tau pehe ko hato no, pe ko na ke miss out, i hatokoni na tonu ki atua hatokoni. Mea koe ki he laptopu hange ko glau, ko i potunga e ako, mo i potunga e panga, tena ato i ti la, hange ko e ni, o pau ko e laptopu pa e tahafi. Pau leo ke show mai ko evidence te ke toto ke tahafi, but atu lewa he pureanga ni mangeau o ave ki he operator ko ia, kai mao ho laptopu. He kai ki ato i ke sia ka koe, e ko ngana ke alu ko ia whai ake hangau i ke he akia e mea. O pau peke ai a kau ni ai tau pehe ai kau taha koe pe ko potunga o e ako pe potunga paanga e ave ki ai pe atu lewa ai laptopu ki he toko taha koe ia. Ai aku kai ke whahatu whakesi ni mangea uia ke mātua. O pau ke mahino te ke lawa o pei mai paranisi pe atu he pureanga ai ne toko ni kai lawa lewa o mau au laptopu. Pange ko lau konu e totongi he pureanga ai totongi ako e te uraki. Na koe ki foi whainga maari e koe a totongi ako koe a kau ia ki ho se niti koe o mai ke tokoni aki ai e laptopu ho whanau. Peno koe form fit form ono e totongi he pureanga. Koe ki school fees koe a la vai o mai le vai o mechat le vai pureanga totongi ke mao a laptopu ho whanau. Hanko lau koe iwi he tainimi tau focus e form ono form fit e ko nau tolu o CV, nau tolu mahu inga ke nau ke chapu, wa whainga maari ke nau maua e ngai material, mo discussion mo kau whai ako. Papa e to glahe iwi a mui, ko tu e lawa anga whainga maari ke tertiary student, kau maa e whanau ako e koe ki lalo. Malo apu. Malo apita mau whainga maari e palemia. Ko tui koe o ku malawa peke tau ilo i koe aho ni e tolu e malawa ke awai e ngai se vespo toa pe pia e pau ke whanonga mai e ngai mea lele ak nau tolu nau whakaunga tā maki e ngai nganga koe ni. Koe kole peke he wheitu una pia mo whaitu tu ni o tau amanaki atu eni ke kuata fo ou koe ia o e laisen kuata koe ia ngai mea lele.
na ia ha mesi pe me feitu una pe mo pot nga we polisi ko ni to ko lahi o te ke license fra kuata na nga me alele ke kuata ko ni ko le pe ke feitu una ke fai mai mo ki lave pe ko mesi me feitu una he amanaki ko ni ke lele nga me alele I he brava ko ni malo Alo, sai be nis ke fa ta no mo Portugal moi gai fo transport ya ko nga pe ko me ko na ke race mai hange ko lau o ko mau ti fe ai to tax e pa wa pe ko minister revenue mo customer o tu pe ala fai pa si o pe lava tu ma fa lao ke ki lava tolo ya ko nga pe ke fa nga ma le ka malo no ake malo Tesa? Katak Tesa, kay kaya malere may... Malo, palemia. Iyo, kusay may. Iyo, malo, fenga mali. Ko famalo tu pe ngahi to koni ku fokamatala mai mo tuku mai ke tau inasia I hoatani me pango pe kapau na lava ke tuku mai ki mu ke mau sio ki ai ke makupusi ngahi to koni ko to ka lava ke fai to ngahi tewi ka ko fehu ya tu pe ne fekawak mo to koni ki he ako ko fa fofo ke ta po ni 1 miliona o to tongi ki he to tongi ako te miluaki ngahi ako o kuhirifaki foi ai olunga I he tokoni anga mahene pre anga panga fitngeau ke foi ulu I he ngahi ako ai siasi pe ua pe ki ai kapau o pe totongi ko ia he taimini pe tari ki toki hu ai ako pe toki totongi mako feu pe ta faki ki he ako ka tokoko atu kata Alo ai ko ta po dua ko fa fo hange ko lawa ne nai au te ka fa ga mali ua ko ke mau e nau lesisita ke tokolahi ko e whanau ako. Mau peisi lewa me ai, ai toko ni ko pa anga fitu ngeau ki he foi ulu, I he high school. Ai au whai ngau ki ai, ko no molo I ton ke tiu, ai fika ko ni, e au tau taha ma asi. Ka wai lewa e whakaukau e potu ngau ko hinga, he te kia whainga maari e ua ko ke nau whoki ai o ako, ke mahino e tokolahi ai u api ako, ke mau toi tolo ki mui ki e peleri, ke toi wakai ai na alawa maua e fika, e peisi ai pa ngai fitunga ke he foi ulu o gai foki mo ngai se ba ko ia ai ko uinga kata ke peke ki mahino nge tafa ko ia ko uinga ka mahino leva ai tuunga ko ia ya hane wesia ai fitunga u tokoni ko ki he foi ulu I he ngahi ko e holohifo pe ko e ke hoko atu pe fitunga ko ia pa te tana ki atu mo to tongi ko o tui tesa ko uinga ko e fitunga u fa tatau ke he tu ni ko fitu ngau ki he foi ulu. Ka ko tu e tai nimi o ke ilo he pot ngau ya ko e po ko foi ulu e fiha o wako I Santelu. Pe ko toko fiha o wako I Toloa. Ko uhinga he ke tapuni ai uako. Pa ko uhinga e ko mau to hanga whakaloloa. Ai taimi ko e ke whakama opo mai he uako. Ai toko lahi o api ako. Ko uhinga he te gana o whainga maria na do ke ilo. Ko hako ai toko lahi e nau whanau ako. Ko taim ko mahino ai ia te mausio lewa ke ave ai paanga fitu ngau ki he foi ulu. Ka ko tu e tai nimi o kuai o ko mosi mea I pe mo mosi ilo pe mo to ka fa ngo. O kuai mo fie ma ia ke submit mai ai financial report ai apiako ko ia pe ko ako ko ia me he ta ko osi. O ku fe mahino aki pe nia mo ka tari ki ta ko na osi ilo. Ko le pe na mai me na tolu ke toi ange hatai mi lo ange. Ke whakapapau he nau tokolahi, he te kia hawhainga maari, ke nau whoki mai ke hako ke mahino ho nau tokolahi. Koe paanga e koe e totongi koe ke he school fees o ku ke he peia. He nai meanga motua pea u pau peke totongi school fees, koe tokone e puleanga koe fitungeau ke he ulu. Ai e lere pe fitungeau ke he ulu, ka arewa ku mahino, ai fika koe ia, mo whakakato he ua ko, ai ngai whie mau whakapaanga. Koe tokoni ma ke he koe nia mea ia, ai school fees. Ai ko te mau kawa lewa mau tolu. Ai ako ai to tongi ako ko ai whanau. Me he form fitu ki lalo. Ai on top ia I he fitu ngiau pe heti ko nau ke oinga gai tes. Malo. E palemia malo he feu I kapa e whakaosa tai pe ki feu I ko ni I he ako ai pe kai toki hoko atu kata.
Io, hoko mai. Iyo. Ko ki fehui pe nia whekau aki pe mo subsidy panga pe koe tokoni panga ni mangeau ki ngā hi laptopu. Ko mo osi whainai ha ki i savea pe ko ha whekumi ki he ta whaaki koe ni pe o kufu ufi e mau viviri nai ai ke whai tokoni koe ni pe koe ai ha ngā hi wheitu uia i he hange koe por ngau e mo ui koe wahe koe na hazard allowance. E ala alu atu ki ai e fo i taha whafofua ki he taha 0.5 miliona i he tafaaki ko ia ek paremia pe o kufu. Is it absolutely necessary ai ako i he taimini he futaimi fa fi ma paanga ko ni pe ko taha ko ni mangiau ko na pe ko balance ko paanga ni mangiau i he tunga ko ku ia e fonua he taimini e lava nai e tokola yo afford ai palanisi pe ko ke ko o price pe mo ni mangiau ko to ko ni mai ai ko tu pe ko fe ui pe ma hu inga ya ko ke tari a ko ma hu inga ya ko ka hu e fonua ko ka hu e ki tamasi mo ki tahi ne ko ya papa te tau extend ya de close out ni ka ma hi nai fa ko ha le va me ai hoko pe ko tau anga ha fa nga mali ke lava e fa na o ako neo o na i api mo fa nga mali o to sai anga e fo wang na wa ko ai e fa no pe ko le tio o sai ai ta no ge po nga ya ko pa ma hi no le ke anga fa nga mali ko ni ko hui nga pe ke lava ai fa na o ma o ha ko o to le le ya nge ya na fa no pe ko ke le tio hange ko fa mata ko ane nai te wa pa fa mata ha ki example pe me hen hange ko ni o pa ko to atap tolu ko form 1 mo form 2 to ko te au e panga ni mangeau e te au ni mamano ai lava he va he nga ia to koni to tongi ni mamano ko ya ka laptop ko to ai to te au form 1 o form 2 ya i hoku va henga ai o lahi pe fo nga ia ai da ko to koni ai va henga i he constituency ko ta si o to he ko ni te ma to tongi ma tolu ai ako ai fa nau kai mai he ma tua ai ako ga o invest hi ha laptop ai fa nau he kai ke nga ta pe o si nau au nga ka nau tol he nau form 1 o form 2 kai lava nau ala to ko ke university te nau ke lava nga we aki ai ki laptop ko ni te ai u mai no bi to pe ai tau pe he ai mahu inga ko ni ke tau finga i ke u ai mole ai ta wa ko ko e fa nau pa u ai holo e nau wa ko ko u hinga pe ko tau fa tap tapui mahu inga pe ko nga ko covid ta hiwa ai au fai pe hange ko me mi sa pa fai fu tau ki hevi fai fu tau ko ha impact le ta ke fonua ko tau invest ko ni i tau fa nau tau invest ya ko tau fa nau ko tu mahu inga fe unga ke ka ha ko tau si lo to ko ki ai ma tonga malo tes malo ma u fai mali o ke ai fe hu e u ka ta ki ko e fe hu u wa ki pe ku ka wai u fare kai he lava operator he u a ho ko no ku ata he ni ka ha u pa ko e fe hu i hono wa ki he pot nga mo u ka ta ki pe ya ha mo concern e to spike e tau fika covid ko uhi pe na e tola pe ka kai na a so pi he tona ki ko ya pe malo ko ki whakahoa atai pia o paremia he whalekai. I oku nga tau osi whakatape whake whalekai kai te kawei pe. Pia whakatape whalekai he tau whanongat koe ni kai te kawei pe. O ape o nofo he ngai whalekai. Kau mau inga pe ke lele mo ki whangi business ko ya ke maua se ni te. O koe whangi ngā ue ia. Koe whangi ngā ue ia me koe toko taha pe toko ua o ku kawa. Koe whangi ngā ue maa halo pe ka ke lawa whakahingoa kotoa atu. Kai whai ak pe homo whakapoto. Koe u ngā ue pau koe o whakatoko lahi hei kai pe ke whakaata. Manti u tau whenga pe taimini. Koe mea lahi fo ke oa e whakakulupu toko lahi holo hange koe kaanga koe whine mātua ki taimi pe he taimini. Kai tau whahasio kia he os koe ai wike kaha u. Ka koe whalekai ka umaha koe tari no pe. Koe whalekai u whaata pe te kaue. Malo pe. Seko, malo pe to kuwama ka tapo ki tari atau e koe konga u e fo i whihui. Seko aku mo koe koha a whakapau e te aha ki hiki ki oluma e number of cases e os koe ni ki open koe ni tokonaki. Koe, o mahina pe fokia o ku neona ia i kiu,
ka koe fa malo ke ngai business ko na operate o business ko ni na na pe na mai ko to ki hono tu ye mas e thank you pe to ki huang be fa ko patch pilot anga o panke ai ko pe am e kai ke tau si o ki spike ka koe na tula pe fo ke omicron e lava pe ke ki spike ka ia control mena pe o pambe ke highlight pe ki foi fika ko ni ko na me ka ni sta mo ya nai ke ta pa nai pe ai nga le ko ni ta ki foi fe nga akla ta ku le nga ka mai ka kai e wi ke o ko osi o ta holo i fo me fa nga tupu ke wa nga tupu ko ahoni me ania ke ahoni o ku ai fo ke foi ke si fo o wa nga fitu kibo kahi time tatau kana ke to recover e o nga fita ai kono tana ki ko ki he active cases ko foi case pe e bal ai o ka o he ngai kai longa o ku ai finga lele au pito neo ka pa na e ya fa na impact o e to na ki e ava ko to na ki te honi o que ai pe ai tunga lele e tau kono nga ko ni ka ko pe malo ko ngai me ko ya ko albe tai mi ka mata ke poto kai kono e de hanga pe ka tau kono tala mai ki mo living with covid e ko i fono ma fai mo fu ai e o mai no pe ki ai ki fai nga ta ai ngai sekta ni ko tu ko ngai tombe ke fa tomai ka kai o ke fai mo fu ai ko i fono pa pe ke tau mai fa ta kalama ke ta kama o ikunai ai omicron e kono na tola pe e fonua ko to pe mama ma ki kana ke pia ke malo apito malo CEO Sony malo apito ikalemia malo ko ki me api e ua o ku ko le pe ku ye ke e to ikalemia ke ne mai be mo api api to sa ko e tu ma ko ko ke ko e kai nga e ua moe sai fai ko ke tenga aki pe moe pomit ko ni wa fa te te ko sai ma ko na poko ke wa ba ko no wa pe ko le pe ia ma halo ko mai pe ha uhinga pe ko na ku he ku che pe e tu ko lu ta ia fa ma lo tu ta la he pe ta ko pe ta fa nga mali fa se ni pe ko le pe me ni ko ni ko ka fra na na ba ko to lo pe ni fa ha te ko ha ta lo pare ma ko ki ba no a se ni ko ni ko pangan di mana ai foi vakau na fufia ma wi kai ni mo na family malo so ni ke ki fa ha dai peo pare pe he me ko ki ewa ko le pe ke mo fa ngo mai te ke fu fai ma halau ma hino ai Portugal ko ya pe mo tu mai ko ewa ka mo fa pe ko pule lulu e ma pe ko pong pe ko fa lai te fa ma hino tu ai tu nga ko tau fo lau ki ewa malo ke toko net pe he monu ia ko ia ka nga we lai ne mo ai ko ka nga lai mo fo ko va he holo he nga hi ta fa ke he po tunga we pe mga nga we nga hi ka ta tu ai pure nga na ka pe ki ko fa no be o ku ma teu be ko ma teu ma to ke to tonge no nga monu ia ka ko nga monu ia ko ni u no nga tu uni ai ko ne lava he nga hi potunga o pe ka taha whakakato ngai tutu ni ko ni kone ma o monu ia ai ke te mahino ngai usa ngai monu ia ko sima pe ke ngai potunga o fe ma ke whakakato mai ai tapa ko ia ka ko e tamu ai ko me ma ngai ni ko ngai monu ia ke si to ko ni a ke na to ko ni whakapaang ko hia ko ma fasia fatongi o na fua ke mahino pe to pe ma malo ai ko ki tanak pe ke me ko ne mi sa pa nga dai ta li fo ki ku kau mo kau fa ya ko i front line na ai te nau heset pe mo na to an ko na nau nga u he lo to nga fa tap tap pui ai au na si fa ho ko pe ke mai pe nau claim mi ke heset pe ko ni ko nga pe o nau kau he front line ke kau fa ya ko na ku te ke va he ko ton ke o pa pa le mai va he a pai e wa mo ni wa he open ni pe au ton ke ma pe na va he na to ko fai ngata be tai me ni ko ta po ni ka ke la vai o to se ni ti ta de fitu ngai pang ke ko ni ko ke nga ke ka ti ma la me pe
Ka tok fetu tak mai be agina tol ko pudanga ke putnga ako ke fatonga I apa wa special case o ke ma wa ta mo wa he ke fa nga o ke ma o mo wa he tau fito ki mo ai to na ki he te o tau pe ke te ava kon nga fa le ko lo ke fa ki fa ta malo ke vita Malo ek pale mia ko pe ke o komamala te nga fa ta pu ko ki fi pen ki he ek minister pa nga ko e hange pe ko me a ko ua panga ko ua ko ni ua miliona ko ia ku allocate ko ke ngahi business lalahi to ko ni ko ka teknau dolu pe a o ku to ia re pa mo la miliona ave ki he panke fala ka o ki no me ngahi business ke fa mala ala me pe mo I he ta fa ko ia pe ku to eligible pe ngahi business lalahi ke no pe me he no panga ko ia o pe va ka ia tu na ia ngai time e duplicate ngai ma monu ko ai hangai business ini ihi pe me he panga to ko ni ko na preanga malo abit ko malo abit ko ua milion na ko to ko ua benefit kada o to ko ni ki he ngai business o ko potunga o e fe pakatawaki o me be na ignista kapa o fe ma o fa kai ki ai ko programa no o ku ai aku hange pe ko na fai ke tokanga o ki ai tape he ko ki fo I grupo ke hai no enima to ke reva kupu ai ke ngai business la lahi to ke reva kupu ai ke tautai no e mo tak mamata pe ka wai pe mo retail mo wholesale ai ko tau mua ke alu hanga tonu tau mua ke ngai ke teknau tol ko ni pe fa ma va he reva ngai business la lahi ko uhi ke he koe whangi I ari forever ke he lahi ko te no mo ngai fie mau pe he nau ke he au pita ka koe tau mua hange peo ke o mai koe tau mua ke hanga tonu e ke ua hanga he ngahi business la lahi o si o toi mau pe whenga maari e koe ia ka ke he pe o uhinga pe he pe no whakaikiki ka ku hange pe koe lau koe tahane ngahi mea o mausio ki ai ke lawa ke koe tau koe no mahu inga ngahi programa koe ni koe no tau mua ke a o ke sektoa koe ia ke manu ia I ki nau tōro ku mau whainga maari ai ka ua mōria ki haka kai ke ka ku wha malo atu e whehui malo Oi moi at pe ek lista I hui tatau koe o kai hali miti ki he no kon koe ai ngahi business koe hange koe whangi business ki koe tu koe he taimi ni he area ku whai o rake o ke ni mamana whangi mea iki pe Nga koe tau e nima o gebe mo ki I konga ki mua he tā o koe ki te whahata Io Whakabritania koe Grace Period ka o ku iare mo ai ku kehe pe ka koe amanaki koe ni koe ne ospe koe ni mau hanga tukuanga te ki booklet pe koe ki whakaiki ki kotoa katoa utokoni pe asia u asia pe koe me ai ke ngowe pe se te fiha mono whakangata koe me ai ke tautai koe me ai ke takmamata e ai ka toa pe ai pe mo ngahi whetutaki. Ka koki kore pe hange koe tau tānoa koe ke mea ke pange whakalaka. O te kai ke mau whakamoani ki harea pau, ka ku ofi apito e mau whakamoani. I loto hui ke taha peua me hene o ku mau ia ke lawa ke no e kakai. Maro. Pamalo atu ek pale mia pe mo e ke minista ki he paanga. Ki hono whakahoko mai ai u whamatala whamaalaala. Pea na aku osi wakai atua u ane nai o whelawe I pea mo e tapaki ko ke totongi ako. Kau ke mea I pe e pare mia ko pehe pe ako ho tau whonuan. Ko si lere ko toa kau e pe mo mautolu ko ni he te siare. Pea koe mau te tepu atu ane nai a mea koe a eiki minista paanga whelawe I mo ngai paanga tokoni. O ku kei tawhe mai pe ngai monu ia. Ka koe kore ni a mehe kau te siale, ko hui koe o seange koe whomuona moi fitu, te nau huke university, moi te siale. Pea koe wakai pe ia na a lawa ke mau mark time ia tu pehe ta whaki ke haua ngahi monu ia. O seange ai uwaiwahe koe ni e lawa ke mau kau atua I he totongi ako. A ki nau tolu koe ni ngahi ako anga te siale. I kai koe ape, koe wakai atu e ni, hange koe ngahi businessi koe na e ta e aonga I he tsunami. O kunau kau nai I he tuunga koe ni ki he tokoni,
ai ni o vai ki he ngahi businessi ke uhinga he na e pehe ke whakatatari ke whai e talanoa mo ki nau tolo ki he ngahi tokoni koe ke nau inasi ai. Pea kai koe ia pe foki ka koe hange koe mo ua vai pea mo e uhila pe me i haapai o kua uange ai ko vitiga nau tolo pe nau kau he paanga te au koe he uhila pea kai koe ia pe kanai pehe e iai ngahi whatontonu pea tuwha mai a ngahi pila uhila fo'ou. He ose ngahi ngā au e whatontonu ki he mo ua uhila. Ko ia pe malo. Sabe Luciane kau ki lawe atu ki he uhila fa pole pole. Oku whakawawe ai whai e ngā au ki he uhila. O te ke osu mau whakaamu ke ospe a pongpong pe koe whalaite. Kai lawa whakaha mo whakahoko atu he kakai e tunga ko oku ia. Ka kone mau pe koe ha ngā au oku whai ngofua ka kone mau lotonga whai ngā au e lahi ke e tamai ki. Kone mau pe oku whakahoko atu ke mau mea e. Malo pita. Hake koe mea nau whahauka tane nai. Hake koe iwi koe nei pureanga. O kulawa heni ke whai tokoni au. Koe urak tokoni pen nei whai ki ha totongi ako o atem. Nei whahauko pen he tau ko o si. Ke la vai o tokoni. Koe ke he pe tau ki whakalahi ange taun. O ka wai ai ngahi ako o aluhifo ai ki lalo. Ke he primary school o totongi. Ko tau ko si ene ngata pe form 1 ki form 5. Ka ku whaata lewa he whai tutun ko ni me form 5 ki lalo. O hange pe ko lau he ngahi tokon ke he. O pana te lahi ange iwi whapaanga e pule ngahi tai ni mo tau i lo atu. Pe ko hae lo loa e tau whekukoni pa mo ko vitahi wa ke tau lava wahe ai ho tau iwi. O tuina ki atake. Ka ko tu he tai ni mi. Ko mea pe ni o mau pe he ulawa he tai ni mi. Whatatau ki he iwi i he tai nimi o kumau ilo. Ai ko uhi ngai koe ai tokoni ai pe high school kai tok whahasi o ti mui. Tatau pia pa mo e sio kon ki he laptopu. Tatau whaamo tau tō ki awe ki whanau wako ko toa pe me form tolu ki olunga. Hanau ki laptop. Ko hinga he tokon ka nau tolu sai e nau skills. Te manteu te wangi. Ke nau mao e ngahi ilo ko ia e tokoni ki he nau mo ui tokoni ki he nau wako. Mo tokoni ki he taimi nau ngau e. Ka koe tu e tai nimi hange ko ulau ne nai. Ko iwi pene tai ni mi pa whinga i pe ke lawa au ngange he ko ngā koe whanau wa koe te nau siwi he tau ni ke ua fuku ue sia ko hinga koe tāpuni koe ai ako. O apa e toi lahi anga ki whainga maari e amui, koutu e toi atu pia whainga maari e tau te whitu ke kau TSRI, ka wā koe TTI, ka wā koe USB, tihe, koe swawhai ako. Ka koe tu he tai ni mi koe maho i ngā he ni ke lawa o whakanirei mo tokonia ki nau tolu. Form 1 o form 5 ke ua mo le nau whainga maari he tau ni o ai holo ai tu unga whakaako pe lava ke whakakato e nau silapa mo ako i he tau ni pe koe kamatanga e tau kahau. Malo. Soane, malo. Malo pito i palemia. Kata whamore mo le pene se hu ene neka nea ke ki umahino ka te auia. Te lawe i mea e ako koe ko kuata uraki sanuari ki maasi ko nie osia e ahoni apongi ya ko tembi uraki osia ko tembi wani e kamate e pleli ki sune e unga pea ke hua toe e tokon ko tahapone wa miliona ke tonge nga yako a konga uraki ke read nua ke lau moe ko konga o tembi wa e ko hufo o watu ko e konga hataha no ke ko ke subsidy ka pure anga ke paanga e fitungia o ke foi uru o toki huia to ia mi maasi ke to o mai i epeleri pe kore ke pagalo ai mi ke taula wa koe anga mahani ko fahinga pena to tongi e na wako ko ia o mai kia e fu subsidy ia fahinga le sisita pe pa ke huia ako ka ke mai to tongi ako ke ka huia he anga mahani ka kore mo ke taunga u ai le sisita ma akipe o panga pe tolu no te le sita ka te hu ia fanga ni hia ku atu panga wangea uia ki foi kalas pa ke lava to tongi ni ako ka subsidy o to hu ia ke to tongi ako ke ki osimo te tari tonga ko ia ka to ki hoko at famure mole aro sa ai ko me na lau ke de nai
ke tu e tai ni mia o te ke ha to ga ko te ke ha le sita e wa ko e ko nga pe ke o mai e fa na wa ko ke apa ko ke ilo pe wa ko pe ka ai ko me na o hinga ke ne nai ko le mai ka tari kita pa ku ai tari kita na ne wa to ga ke fe ke ta hai ki mui ai mau fa pa pa e fika ki e peleri ke nga ke to ko se te mu ra ki fo ki e peleri mo tong si ai ke fa pa pa ko ha ka e fika e fa ta tau ke e mau to tongi he ko nga he ka ke mau ta fo ke mau tolo atu fitunga we ta ha o se nga ko apia ko to ilo ki mui to ko valunga upe ai o ai pe ai fatongia ka mau tolo ke fai fa le o mau fatongia ke time ko se ni te o atu ai ke apia ko o fa ta tau ke to la hi ko o fa na hange ko tu ni ko fa lao o ta o se longa ki ai pa ko hinga pe te fai si o kon ke to ko ni ko ni o ave ko ai to tongia ko ai fa na ke tokoni ai se ni te ko wat ko me he pureanga e mauhanga ko to tongi na wa ko ki he vahe ai ka faya ko na ai siasi e ko nga ko foi se ni ti la ko tau pe he fa ta tau ke na tentative le ko ti ana to lu to ko fi ai pa ko fai finga ke po nga ko ta mo apia ko ya pe to tongi le va fa ta tau ki ai o tokoni ki se ni ti ko ya ke vahe ko na ai ka faya ko ai siasi apa be ta fe hu ya so ne ba mai ta tau ho ko ko ya malo pito kan ko smaino ka te ya ko te kau mai ni mo to koni ke laptop pa sai pe ya ke tu kwang ya ko sai ta la nga kai ko ki fe hui pe ne pe lava ke ho ko kwatu ano fa fa nga mari ngai polo kala ma ko ke fa fa nga mari ke internet hange ko YouTube me ngai official website ai potunga we ako ke to ki download e fa na wa ko ke na wa ko me ai ko tu be mana ke fa to ngai pe na o sika ba nya ne nai so ani pe mal be na ke to hu mai ko ai fe nga ki mo TCC mo TCL ke ta to tong yo no access ai website pe ni ka wa hange ko mu to mo me pe e ko ki nga ta pe ma hu inga ke ha device ka ma hu inga mo access ai ngai fe tu ko no ai u le son mo assessment mo ha fu ko ni ai ngai apia ko ke to kon ke fa ya ke ako paro soan malo e pare mia kata ki pe ni sta panga ko so ni ko fe fa o sipe so ni fe fa o sipe kata ho ko tu e to la pe ga hi fe hu yo fa ha ma na ni ma ko ya fa malo e pare mia ko kilowatt ko to nga pa wa te ni manoa pa to ki fa ke to ko subsidy e pure anga ko le pe mo ke to ki hifo mo gilalo he ko fainga ko wa hotel ni mana ko fainga ngari fainga mari ko poverty o kamata me he noa ki he te au fainga pe ko ke na lava ke si ka mo si ka kai ko ke to koni e fainga ko nga pe ya ke na fainga mari paro so de ko to koni ko ni ka ki na to lu masiva nge e ngai ta ko hili nai ave subsidy po discount ni ko ni ki na to lu nga ke noa ki te au o ange ke ai to ko ne se te tata ka ko tau ni leva o mau pe ke fakalo lahi hake ai tau pe ai to kon ke masivisi wange ke ana tolu o kai o ngau aki me noa ke te au ni manoa kilowatt ai he tau ko hili ia nai te au pe na ange discount te au kilalo ai ko te au mata hape ko ia ko ke ma ko ai to kon kon ka ko ni fakala hide vai puleanga ke ana tolu me noa ke te au ni manoa e oange ai foi subsidy pa ko to kon ni ka ginau to malo pare mia kata fa mo mo ne ke mau ke uma ule le fa matala ka fe na to kon ki vai de fe ai ko to kon ni essential service ta ko ai ko me fa si o ke vai ko hinga la ko ni ai ko ni o uhila ko foi te uhiki ko ni uhila ke fa si o ke ai ko hange ko me ko ne mi sa pa nga ko api fa fe tupu o to kon ni ke ange discount se de ta ko ni nada nage toki fa fe hui mai so an ko malo ko malo so an mere manu malo pito ko popo wat ki he tokon ko apreanga ki ngahi laptop ki fanawa ko mono mo form fitu mo ko le pe ke popo ko at mo tokon pe he apreanga ko nga ke a uhi pe ngai form ni mawa ke fa to lu wa ta ha fu pe ma teknologia ke ni ya e fa na wa ko fe hu i pe ya ko ba kai ko ya pe mi ha pai imagino pe te ke ha mai ai fa fo fonga ko ya ko ignistan ngo we fa fonga ha pai ta wa
koe paanga ko wahe I kun koe ki he ngahi wahe ngau kawa hapai tahaua o ku lava o mao ai toko ni koe ka nau toru koe hapai tahaua pia mi fe ia pia koe hoko atu pe koe sifatangi me kainga koe lolo halai balu ki he ek tokon pare mia koe naha time pau I he bave mai ha baka I fola wai ki he lolo ku mahino pe ku ki ai ki hongi hongi I he sio ko ia ki he kiki tala de fito ke kiki ai si ku wat pe foke ngahi utapia me tonga tapuni ko ia pe malo okay kamata to pe au pare mia he fola wo ki vavau ko ia nai kau mo issue ko ha no discuss cabinet ku ko pungai mo pe ko nau sio ke nau ki protocol pe mo fangi mea ke avele wa ki vavau ke to ke pa na o mai nau foto tu pe whakakato ai peha taimi, ai wholau koe ki wawau. Tatau pe wakapuna pe moe waka. Te pau pe ke whai tokanga make he pe neo oku iai pe ai COVID-19 wawaka, o pau pe ke whai tokanga make he pot ngau ia, ka ai pot ngai mo uia ke kau wholau. Hange pe ka hono tonga e kau wholau koe ki hapai pe mo ewa. Mara. Alo. Ia ai ko lava pe fogo fa mafai mai fa fogo ai hata ye office ke ngau e ke se ni ti go no va henga. E ro age ko to ko ki hapai ta hawa e lava pe ki bisa e fa foga o ai wo si ko no age ko wo si ngau e ki pe ko ke pe he au pa ki ni physically ka lava pe ke ne anga fa mafai mai mo ni foto tu ke ngau ya ke office ko ia o hapai tahawa malo au pito koi tapi nga malo pito ek pare mia ko ki mia la la hipe tolu ko fram ke fra o sa ke ku fehu ye ahoni ko ulu aki pe ko tokoni ko ni ke he fana wa ko fomo no mo fitu o ku ke halave mai e tokoni e ke fakana una we ka ufaya ko ko tu be ke ka ufaya ko na ufam ke ya na o ki laptop ko ke lava o ma ko me no wa be pare ni ko fe ulu aki ko ya tapinga o tu wai be mo fa ka mali ke ngai system ke na tokoni e na ka ufaya ko ka ke tu ko ne pulianga mau inga pe fata tau ke ivi ai to ni ai fa na wa ko tau focus fo ke fa na wa ko ko ngahi fa nga mali ko ke o ha ke ngai online resources ngai course ngai assignment mo mi ai lava pe fa ko ka wai pe mo fatongi ai ngahi ako ke na to ni e na ko fa ko ba nge ko la ne nai ko to ni ko ne pulianga to nge me ai lava yo ma wa ba ka fa ko ne siasi kai hoka do fe ko ba malo pare mia ko ka no wa pe ko ke fai be mo ki fra mala ala me he tare kita mo ui mo minista to ki fra to ka ha ke pare mia ku ye pe ka unga au e pot nga mo ui o na unga we ake te unga PPE ka na ke ku ke pe ki na to luia he foko tua ke ki fra mala ala mai mo ko ha tu unga malu o te unga PPE pa ko whaka o si beke to kon pare mia ko ngahi tālanga ko whai mai ngahi aho kon utau si tua me ai o ngata mai pe wa hapai mo e ua mo tonga tapuni ka ku si kore mai he ka inga me ngo ni wa na ku ya ha whakotutu ke wholau ange ha waka mo hana ki koloa ku lau mahina mai ni ke iai ha wakatahi ki ngo ni wa ik pare mia malo Tapi kalau kita lihat view ke PPE atau ke pasar tu eksperimentis, kau hame pe kau tahu press conference ni afi, na pemain OPI kau sekolah ya kau cases, kau yang ada pe pemain MOI, kau IP kau frontline sekihe, kau mei kau pick up COVID tahiwai i community. Ai ko e kapau ko wapi na ai ko me ko ki he actual pick up ko he time to ya PPE o ku ha molofia o pitoia e lava pe foki ke ai ki preach to ki
da pe ki time ko huai vai la si time full pp ata ka ko risk ko ya oxisi ya ai mahal ki ko I fomatala pe ke imagino que kai ke time ko o mai ke fare mahaki o tu pp ata e ka ke lava ke mafola ai vai la sia de tota ya ke tota o mai tala ma fi ma pe ke fai ki ta no ke o fa nge ko hai di sia ai ka kai he tai na o fe taula ke mo ka ma o to pp ma ke di ola kai pe ke ko ya malo siare malo kau kila beta pe ke me kini wa pale me iyo sai pe ke sia pungai mo ki va fa ka ta be mon niwa na ai fa ai fu ke fola ko wa ka ke loto man niwa ke ka ku sai na ka pa una loto le ke tata te fito pe ke pure fa ka va he mo ka ta mo na fa kau sai pe ko na ka sai le va nga we ke malo tatak fa mole ko ekpalemia fa malo pe fa mala ala na ke o mai ane nai fika aki pe mo to koni ki he laptop pe aku mor ke mama o ku fakasi ia ma inga ia o ya ko yanga pe ni ai pe huia tu ko henga ku mahino foke ma inga ya ko ka ku mon ko moni he ke tau mate he to mui ai ko ka ku ye nga hi servicia he nga ma fe a faka a mo nga hi kakai na petuta ki mai o ku whakaukau e whinemontuani ku aonga na alat pia tokon ko ia kai ke hokate feu iki he minister panga kataki pe pa ku famalo de minister panga he o mai nga hifika mau inga pito pe tokoni ko feu ipenia whekawaki pe mo tokoni koni ki he kau ni hikoni nai kai ke to nga we panga te au I he wike o ku kau he ni nga we kai tai wahe kulere pe nga we ka te kai ma uhana wahe pefe ai tafaaki ko ni ki he no paanga ko ni fafofo ke tata miliona ki he no o ku fakalau mai ku kawe ka ngou e toutai pe mo tafaaki ke he ka ku fefe nai nga he business iki hange ko ma nga he business ko fakausi pe administra o ku nake me mai foki ki he tokoni fo o me ATP fa fo ke pangai ua po niwa miliona ko tokoni fo o ia pe ko ku anga pe fa ka ai ko uhinga ki he ta uni ta fa panga ko ni pe ke pe ko ngai fa more ko to ko ni ai pure anga ko to pe ia me he ngai panga nga we pure anga o ku kau nai he ni ono no miliona na so mai talu me he wano ta hiva wano ki panga covid o ku I he fa ngai panga nga we ko ia pure anga malo kai ha to pe ulaki pe ko tokoni ko ni ko ki ka nga we ko tokon pe fuen ke ngai business ki na ko re mai ka pau kai ke hange ko ni ka pau fai lo ka pa kai ke nga we to ta ko ya pe mo kai ke mau se ane wahe ai ko ki na to re to mo ke tokon ko ni ke na apply mai ki ai ku elava ke na ma wa ke pa nga te au he wiki pe ko to ko ta ko to pe te ne lava o ko re ki la ta ke ne ma wa mo no ia ki he wiki e fa ko me ki e ta fa ko ya ko programa no ke imagino be to oku ata ko ta mo no ki ha fangi business oku fai nga ko mo ko ta fo ke me fai no fai nga ta ia no ale programa no ko to oki fai nga ta fo ko hi ko no pe mo ta te fito ke hange ko nga fi ma fa ka panke ko ta hane fangi fa ka o si ko fai ale pe mo panke ko hi ko fai pe ke feinga ke fai mo fu ka he time da tau pe ku pau pe ke mau ai fi mau ko ia panke ka uhinga ke ki ha taha fa foi tui pe ko ka taha ai ku hange ko lau ke pe pa me ke ka hi fa tau fai ki pe mo fa fu pe ka pau ko uhinga mai ki eletio ko nga elava pe ka pe mo ia I no ko ni pe ai pe ke to imagino ko fangi I programa ko ni ko ne file fa lau atu ko programa no for all ai ko toki kamata ke toko ni ai whakakea ke koe ni. Oku whakahua tu ia o tānaki pe ki he ngahi polokalama ne o si lere mai pe ia proklama no ma pe pure anga. Ka oku peseti e tolu.
ai te no me ai ko fatata pe na ka we no ako ai ko ki moto lu we ku wako malunga hake tato fito ki ngai to mama fa ako i muri mo ngai pe o ku ke lere pe anga hi no ia ko ia ka ko nga hi no fo o we ni ta mu ako fo i ke kamata ke tokoni ki he faka ke ake ko ta unu mai ko ke ngai pa anga ko na fa amu pe ke tau tala noa pe ke ngahi paanga i he kamata mai ai pure anga koe ni. Te ko uhi ke tau whai ehi pe me he ngahi mea ke he pohiri. He oku hange pe na e o atu ki mua no whehu i mai. Oku lere ai ko whatata pe ni ko o si hanga he e potunga awe paanga. O whakamoani mai atita e mau whakakuata mai pe me si ulai o e wafe wataha wa o mai ki tisema wafe wataha. Pe oku o si pai ai felotoi be mo atita fai na se make ke fakata pe tuanga tu ya he ke unha kasete tuanga ke ata ia wiki wa mehenu tuanga tu ia pe ko fa matara pa anga reva fakata u wa mai ki he paho tono asune wa fe wataha o si lava mono atita ai fa hu ati ki fare area pa ko na toki tuanga mai ko ya ata ka ko kore ko ngai whakaiki ki ke ngai paanga me ngai tau e ua pe tolu ko na ki mua ko fehu i mai ko kore atu ke kapau lau mare pe tau konferenisi ke tau nofo pe me pure anga a honi malo Mr. Pang ko hai u hoko ke palemia kata ka whaka ose tai pe ki foi fehu ia ko ni ke minister paanga kata pause ia malo ko minister panga kata ki ko ki vakaya tu pe na ha tu nga tala no ko na mo ngahi pange ki ngahi no ko tai mini ai ka kai fonua na ku penaya ha ki fakalaka mai ya ki tokoni ta fa ko ya la tolo ya se ke tokoni pe ai ko ta fu ke mena fenga pure anga ko hi ku tokola fu ngahi business pe ngahi kauta o nau whaingata ia nau no ka nau i ngai pange ke o komersiale o ka wai pe i tongani ai ko PSP ko ANC pena fai to kanga pure anga ko hi o mahino me ngai business nau whaingata ia i he ka ke ngata pe holofa ngai mo nga paanga ka ko e hoko te nau ngai no mo ngai pese ti ko pa ke ta pa mahina pena mau kore ke te maulawa warea i ke lava o hanga he pure anga tokoni ipe ai totongi tupu ko uhi ke ua te kakakaka ki o lunga ai seniti noa ngai business. Ai ko ya me ko ke ahoni u te ke lava o io mai ngai panke. Ka ku hange pe ko na wa tu na mau whakaamu e fai ngofua. Ko mea ko o ku hoko ko he ahoni mau aluwawe pe pure anga rewa ki panke whakalaka atonga. E ko uhi pe foko panke pure anga. Ai ko mea uwawe ai e mau ngā ue tuen ke ngai pokalama ko ko talaki. Ai ko tuku nga pe ku ai ko whakaamu ia ka pa na lava he ko uhi ke ngai business ia na lotonga no he ngai panke ke ka ku te ke tau fonua ia rea ko ia malo apit malo Mr. Pang fa malo tu fa fa ngom o mo lava ma ka mo sa da ha ke putau potano ke ngai me ho ko ta tu si to pe ni ke ngai to ko ni fo tu e pulenga e time fai ngata ko ni pa boe tupu me he tau whaka restrict pe ko tau whaka tata off ko ni ngai service e ngai week ko ni ko mahiri atu hange pe ko na me ai ko he Mr. Panga mahui ka to pe ke tau fai pe tau to ko ni ke ki tau to fai ngata ia time tata pe ke tau ilo ai lahi ko tau ivi ke fai fo pe fo tatau ke tau ivi hange ko to kon ko na ke ngai private sector bo to kon ni ke informal sector mo ngai po de fika mo ya hange ko ngau e to tai e o te fai ki mo ya ngai ki te lai fo ngai ala ma wai to kon ni mo ni me ngai po tu ngau ko nau to nga ia pa hange po nau fa ho ko to ne nai ma hui nga bi to pe ka ga tonga o ka pau o ke pe he o kai ke ma o ha to ko ni kana e tonu ke ma o pa ke tu tohi mai ko nga ke fa nga o ki ai ke kai tohi mai hange ko nga me ke ngai business ko Mr. Leipa bo Mr. Panga ngai to kon ke o ko kawai
hange ko he langa fale pe ko fale re I ha fale to me ke ton pare mia pe mi sa moi ko ngai me pe he o mau I ka to pe o mau ngai e pu ngai o pa wa ngai foto tu wa tu pa kai ke mau ai monu ia ko ia ka ke pe to ke mau pa ke ka ta ki pe o fe tu ta ki mai ke faha ha ngau ki ai mo to wa to ai mau tari e to kon la hai ke fa ko fa tong ya ka ku ia me au to ke mi sa pa nga de tu ke ne wa to ka to ki fa ka to ta programa kata pe academia he whakalolo. Ula ki pena tokang pe ki he whakaiki koe ngai programa tokoni. E te mau tu whaket auhu ai ki pe se ua, tene whakaiki ki atua ai tokoni, pia moe wheitu ke whetu taki ki ai. Kako hono whakapuripuri, he kai te ke hala koe ka pate ke whetu taki ke potungau e paanga. Pe koe potungau e whakatau aki. Te ke wawe apito e nau tokoni atu. Ka koe mea maho inga he ni hange pe koe tau whaunga, o mahino pe ke pureanga, e lawa pe ke iai haki tafaak, e kai ke whetaulaki ai tau whemahino aki. Koe ia koe pe pa moe hange na wha mea te tokon paremia. O koe pe moe polkalama ke kapau ke peheo ke tai whemari, koe polkalama na ton ke monu ia mea i ka o kuikai. O koe pe moe whaunga ki ke whakahu mai hao laung, ke whai hato e sio ke pureanga. Ke taria ai ngahi hoha ko ia ke fai pere ri taha. Ko whakasi pe e paremia o ku ofalahi atu e potungai paanga pa mo e potungai tuku hau ki e kotoa o e ngahi business o tau whanua. Whakamore more ala koe ke lahi iwi o e pure anga ke fai hono toko ni a ka koe kamataen. Ka koe kamataen mo e amanakre reipe te mo talangu fua ke e kinisa mo ui ka tau foki au business i anga mahen. Koe uhi ka lava ke tau ngahi paanga ho tau whanua. Pe o te motu atamaki ko homo kore ko ia ke ko ngā ko totong tuku hau, ko e ku loto rere ia kere me, ke tolo ia tu pe me he ose mahina, ki he whakaosinga o me, kai whakahu mai pe sune ke tokon pe ki he ngāu e ai pureanga, pakatoki ai ha ngahi mea ke, ko kere me te uha uia pe me tonga tapwha, ko e wahe ngai amanak lelei, mo e amanak fo ou ia tau whanua, pe a katak pe pare me whaloloa, malo abitu. me sabang. Ai hange ko ulaga ne nai e o atu he ngai potunga o e whelawei. Ai tau pe whai ki ai whaunga te gala mau ai tokon. Ta whika businessi, ka ma informal sector, ko ngai whaunga ki he no. Ko e ako, e whai whenga ai kata potunga o e mo ngahi ako. Kau tare kita, kau ma kau pure ako, ki whaasio, ki lahi kone ai tau pe ai toko lahi fo e to lahi mo sio ki to tong e ako ko ni temi ka mai tau sio at ko ki ka u ki he ki se ni ko fa to atu ko subsidize ko to kon assistant para fitunga ke ulu ko me ko ke computer at mo fa ki ko ya ko ha me fi ma ke ha mo to ta ko ya ke fa ka kato ka lava o ma o to kon ko ni pe mo na mo fe tu ma me computer e at ka to ngai whamatala ko ni pa ko hange ko la ne nai ka to ki whai nge pe ku ma ki to ko ni amui e lava pe holo hi fo ki lalo ai ngai to ko ni ke ngai form ki lalo ka ko ma inga ta hai tai ni mi ke to ko ni ai o le volo o na usi he tau ni ke o e tau pe we sia la ka ki lava pe o fai ai ako neo ngoi ta pu ni ko ne ako alwen ke mai na tol ko nau wa ko pe ko me api ko uila hange ko me misa ne nai neo o palani ke hike uila e peleri e hanga e pureanga o totong e hiki ko ia totong pe ko hinga pe ke fasisi ai burden pe ko fasisi ai wesia kon ono atu kon e mo ua kamata ko ia e peleri e whakala hirewa pa mo pe si ko ni tau pe a ki na tol masirisiva wan ko na discount se te tata kilowati me ala kere ai ko na tolu lewa hike a kerewa o pau o te au ni manoa kilowati ho moa fai kilalo e te ke mau ai toko ni ko ni ai lere ko ni ko nga pe ko si atu ke atu ha toko ni o ta ke te ka ki na tolu na fufi ma wange ai toko ni ko me fa fe ta ha ko fare i ko mo e fa ho ko mai me potunga mo ui ai to whaka ata ko ni u kliniki ke he NCT hange ko tot malunga mafu mo wala me pe
ke o te tau tokanga pe ke COVID ka tau tokanga pe ke ta whaaki kon oi ngai maha ki pe e pa o te ke rifia alo CV apa ke CV positive e ke lava pe o fai pe kliniki ia e fonga o ku hao pe o ku fasisi ia ala wesia o pa ke positive e o te ke rifia pa ke no foi ko pa ku fatama ke o suka au pe ko toto malunga pe ko mak mafu hao pe ko ka CV o ke positive e ke hoka tu pe kliniki ia ka i he fonga au to malua e ai fa fia mahino me fe tokoni koni a potunga mo ui e tau fatonga ai o ia pe pa mo ta fa ke ta fa ma ki ma tokoni o toka ngai ngai ta fa ki ma huinga ko ni ai NCT ko ngai ma ki tu fa holo pe ko ia pe ka fa ngo fa malo la he to mo me mai fa malo ton paremia mo ka mista ke le mete mo ka CEO o mo ka mai ke ta potano ko ni i he hoatani ka ma ka fai ngongo e to fa ho ka tu pe o pa to ya me mahuinga ke tau bota no ai sai fa fai nga mali pe tau so mo online fa ta pe ni fa fai ngwa ke fa si pe tau fe alo aki holo ka ke time ta tau pe ko ato ngai fa matala ke tau pe ke toko ni ke mo fa ho ko mo fa to nya mo fa ho wat ke kai nga to nga tau te fito pe ke ngai development ko ni mo fa katangata watu pe famalo pe ya mo ko be ke ya ipe ha me mo to anga fai ngongo o ka ta ke ki fetu ta ki mai ki o tu eta fa ke puleanga ka u e tu ku ha ke le ya yo fa mau e motolu ai ngai potunga e ko ya te ki atu ha ki fi pe ki me ngai potunga ko ya me ke he uta ke le mete wa ta pe me ke ta fa panga mo to kon ko ponga pa nga e ta fa ki ha ko ata pe CEO mo ka to kon CEO e ko wa ke tau fenga e ko hinga ko e tau ko ni ke tau lava o fe mai no ak i nga key issues ma wa ai ta fa ki ko ambau tolu mo fa matala mo fe o atu pa pa wa nga issue mo pe mau inga ka ta ki pe ki fe tu ta ki mai ke fa ha pota no ki ai ke ka nga tonga pa wa hang monu ia o kai ke ma o ka ke pe ton ke ma fe tu ta ki mai e lockdown ni ko ni e ngai wa henga o pa wa fa nga ta ai pe ke fe ma o pa na to fe tu ta mai ko wa henga fili helo na na lava to ni tu hange ko e mista pa nga na os fa kai via ke na to ke na to ni ofia ka ki mo to he time ko o lockdown ni mo time fa nga ta ko ya pe ai ki fa ha po fa malo atu ke ta fa os ko kres to ko si su kraisi o fa ta mai so hela mali ma ni to ko ya ta to ni o na hi fa pe ta nga amen amen Pea koe lava lele ia ai polokalama koe ni whatahama ke he pea moi office koe a palemia, whataha mo e palemia, tokon palemia mo kinau tol koe a me mipa koe a o he kabineti.